afianga o tangata lautele mai le whaatama ia ina o loa tau mawhatu aisa. I whale o loa ma whale si atoa, whaapea pisi nisi tau whale ainga. Ia ma tātou ainga te tasi. Whaapea foi, a afianga I pisi nisi maati nai, o lo whaamoe moe ia I le tamau ainga o tangata lautele. O lo o maita wina ono o atu I le 10% o le tamau ainga o le atunuu po le GDP I te tono o le tausanga lua fe lua 15. Ua afia ona o le tūlanga whaale tonu o le tise o le fua o le 10% o le tātou GDP. A I le taimi nei, o loo ngā lulu e pēa le whaalapo pitonga o mādosianga tau e le tise. E toe whaale leia, le au nanga ma le whasosoi nātu o le tise I vaenga umo le atunuu. Ona o mafuanga e au fiai, sa whaatana no ina fo I mua, le whale tonu wa iei afi te tele I le whale afi fianga, ma ua afi ai se vaenga tele o le motu o upolu. Lona lua o le whale tonu I waia malolosi, o lo o I lalo I le ele, o lo o whasoso ai le ele tise. O le lona tolu, o le motu sia o laina, ma le whaaleanga ina o pou mōli, I le malosi o savili le ana tūlai mai I le asosa so iwa o mati o le lua whelua 15. Ma le lona wha ua maita wina pēa, le si itia o le mawalunga o mana onga tau ele tise I tutonu o le atunu. Ma ua atili whaupopo ina ai le ele tise mo o mia. Pea whaatusa atu I le ele tise maua, ai maise lava I taimi o lo o mawalunga ai le mana onga tau ele tise. O lo ngā lulua I tu tina uma o le malo, ina ia fo ia whaafita auli nei. Ma e avea ai le nei a wanoa o te tuina tuai se whaamatalanga. I le tūlanga o lo te oto ai nei a tātou ngā luenga. O le asolima o aperila o le tausanga nei, o le afuafua e taunu mai ai ni afi te tele mai fafo, ua lisi na mai mo le toe whaalelei o le au nanga mo le motu I upolu, a o tali ai le taunu mai o afi tū mau, I le masina o au kuso o le tausanga lava le nei. Ua mai a o na whatawina, tō tonga mo o mia, mo le whaalelei o afi te tele I fianga, ma o lo o talia le taunu mai mo le toe whaalelea ato ai o au nanga tau ele tise. O le lona tolu, o le whaamautuina I se taimi vave, le whaatinonga o poloketi mo marosianga whaafawina po renewable energy. E tali atu ai I le si pea o manaonga tau ele tise. O le nei polo inga, o le a whaamalu mo le tolus fuluaso, ma o le a langolango ina ai tau mawhainga uma a le tātou malo, e le ngata mo le toe whaaleleia o le au nanga tau ele tise mo le atunu atoe. Ai whaapea le whaatinoina o ngā luenga e tali atu ai I a fianga, ona o le whaale tonu o au nanga tau ele tise. E au fiai, mua o le babe whaolaina o afi ua lisi ina whaavai taimi I le masino a perila. E whaatali ai le taunu mai o afi te tele ia au kuso, whaapea mo le toe whaaleleia ato toa o le au nanga ale whale afi I fianga. Rona lua, e whaapawhala totongi o tiute, malafonga mo afi, me whai ngā ruenga e au fiai, ma malusi anga whaafawina, o le a whaatawina mai mo le whaaleleia o vaenga. Ua whaale tonu o le whaalapapitonga o malusi anga tau ele tise, ia whapea ia pisinisi, whaalapapitonga, ia whapea fo I mātatou ainga te tasi. O le lona tolu,
o le whaamautu por kalame so swani. E whaamama avenga mo ainga pisinisi ma vaenga maoti o le tunu ua afia. O le lona wha, o le whaamautu o atina e so swani. Vaenga tupe matomai whaapitoa. Mo le whaatinonga o fuafuanga alualu mamau, a le whaalapopitonga o malusianga tau elitisi. Lona lima, o le whaatino, matawhaioi, whaalitu la fono, a le komiti mo whaalawelawe tutupu whafuasei. O lo aua iai i tu tino uma o le malo, bisinisi ma whaalapopitonga, ina ia ngā lulue whaatasi mo le toe whaaleleia o au nanga tau elitise whapea fuafuanga mo le whaaiti tia o a fianga i le atunu. Ia Samoa le mawae le anganga whaafitai i lo o tau sao tāua e ala i le langolango mai i ngā duenga whaiwhaipea al tātou malo e tau ala atu i le au nanga ale whaalapopitonga o malusianga tau elitise. O ni tanga e whai i wasa, mani tonu e le tuā le tau mwhai atu o le malo, pe ana le ai lo o tau whinangalo malamalama, e langolango sua, ma ono sa ia ai le nei ngā duenga whita. Ia, whaafitai tele, i lo tau ono sai, ma le lava pale, a o whaanga solo ai ngā duenga whaaleleia, a le tātou whaalapopitonga o malusianga tau elitisi. E mamoli atu fo i le whaafetai, ma le wha malo, a le tātou malo i le au whai ngā luenga ngā lulue, a le whaalapopitonga o malusianga tau elitise. Malo le tautua, whaafetai le ngā lulue, le whaalongolongo ti ngā. E o le atua o manuia, na te tauia lo o tau wafu sina. O lo o tātou whalaupea, ma lui tau e ui na tātou wholau mālie i le laulai o matamatangi a o wala mai ata o tauleleia. O le tatalo i alofangia i le atua Samoa ma le whenga i ai ma lui tau o le soifuanga. Ia awala mai ia lona whinangalo i whaatinonga o ngā luenga ma whai unga whai e ona tangata. Ia tu maupea da tātou whātuatua, ma le mautinoa, pe luati alava tātou i puawa, ai tātou te mapu i whangalele. O tua atu fo'i o le lolo wā, ma le mawhau timunga, o lo tu mawai pēr le sulu o le la, o le alofa tu noa o le tātou tua. Ia tu mau i le alofa tu liloa, ma le whinangalo whaapaolo o le tātou tua. Le whai ngā malanga a Samoa, so i fua mai e manuia. His Highness the Head of State, a Fionga Tui Malili Whanu, Valeto Aswalovi II, pursuant to Article 105 of the Constitution and acting on the advice of Cabinet, has declared a state of emergency for Samoa for 30 days, effective from 12 a.m. Monday the 31st of March to Tuesday 29th of April 2025. The proclamation of emergency enables the government to implement emergency measures necessary to manage and restore national energy supply, protect public health and safety, and maintain essential services. As a result of continuous power outages and electricity rationing, the government acknowledges the significant impact on our people and economy, and noting that, firstly, the damage to household utilities and the safety of residential buildings. The loss of power has compromised the storage of perishable food items in retail and wholesale outlets, as well as in households. Thirdly, the impact on private businesses and corporations has been detrimental, affecting operations
and livelihoods. The projected economic cost of the crisis is estimated to reach approximately 16% of GDP for the 2025 calendar year, underscoring disruptions to national productivity, public services, and economic activity. The Electric Power Corporation has been working tirelessly to monitor the situation, identify solutions, and minimize as best as possible the impact on essential services and the daily lives of our people. Multiple factors have contributed to the current energy crisis, namely the mechanical failures at the Whianga Power Station resulted in the loss of primary generators that supply a substantial portion of Upolu's electricity. A faulty underground transmission line disrupted power distribution across key parts of the national grid. Thirdly, severe weather events, most notably the destructive storm of the 9th of March 2025, has caused widespread damage to energy infrastructure and further hindered restoration efforts. And fourthly, rising electricity demand has placed additional strain on EPC's generation capacity, particularly during peak consumption hours. The government is pleased to provide an update on the priority actions implemented to date in response to the ongoing energy crisis. Firstly, temporary power generation units are scheduled to arrive on the 5th of April to provide immediate relief and supplement electricity supply. Full power restoration across Upolu is expected before the end of April, while awaiting the arrival and commissioning of permanent generators in August of 2025. Secondly, overhaul parts for the Whianga generators are currently being procured to restore them to full operational capacity. The government remains committed to accelerating renewable energy and grid reinforcement projects to strengthen and diversify the national energy supply. The proclamation of emergency will enable the government to implement urgent measures to stabilize the energy supply and mitigate the impacts of this crisis by, firstly, ensuring the timely arrival and operation of temporary generators before the end of April, ahead of the permanent units scheduled for August, along with the necessary overhaul parts for Whianga. Secondly, the lifting of tax and import duties on generators and other electricity-related equipment, including renewable energy systems procured by EPC, households, businesses, and organizations for electricity generation. Thirdly, the mobilizing of additional assistance and resources to support households, businesses, and private organizations adversely affected by the crisis. Fourthly, securing additional and targeted financial and technical support to assist EPC in implementing medium to long-term remedial works. And fifthly, activating a whole-of-government coordinated response through the National Emergency Operations Centre, or NEOC, to coordinate government's response to the energy crisis. The government acknowledges the significant hardship this energy crisis has placed on households, businesses, and essential services across the island of Upolu. We want to reassure everyone that restoring a stable electricity supply and supporting those most affected
remain our top priorities. Every effort is being made to respond swiftly, minimize further disruptions, and provide relief where it is needed most. With unity, resilience, and collective action, we will overcome this challenge and move towards a more secure, sustainable, and affordable energy future for all our people. Whaftaitele, and God bless you. Anel City, awa ole ua paitau vai aso talu on amata on fasosoa tatou elitise on ole le lava ole elitise ole fale tonu o afi. Ole ngaluenga la le safua iai le fai ole falinga le o falavla be fafose ole tau mai tau le ile afianga la tele. Ia o fa maunga o mai ele tatou komiti. Ia o me masani afo ile le afia o tatou metu aisa o foi pus aisa. Ele ia se fala vela tau ele tise ua lipotia mai fa pea ona o fala vela le. Ai o mea e ono tutupu mai o mea umana o le ai o telengona e o awa o mai ai fa matalanga. E fua fo ia o ani so ani tatou te maua e mafai ona tu e fai ma fa mama venga mo i latou o afia le ngata ia ngata tasi ia ai fa pe fo ia vai no business im fa la potong Ia pena tuli o mai lo siri I o le famoe moe na o le mafo anga autu ia awa e te tau ona iei le fua e fai ei le faaringa le mo faalavila fose ia o le fua la na o afianga o ainga o afianga o bisinisi ia matulang fapena o tel popula I mai tai palemia mana ia le vaenga lona lua o le sipakalafo o le tulau e tolu le vaenga lua na o loo faapea mai ai e faapafala ia tutongi o tiute ma lafoga moafi mea faigaluega e aofi ai ma malosiaga faafouina o le a faatauina mai mo le faaleleia o vaenga ma faaletonu o le faalapopotoga ma tagaluega tau eletise ae o loo faapea atu la o le mana ia o loo faapea mai faapea pisinisi faalapotopotoga ma aiga o loo fesili a faapea la lea ua manatu lo la le siaiga lea e au mai ia le latou lavaafi pe au mai foʻi ia latou solar panels I le taimi lenei le iai le faapitoa lea e faapaʻū foʻi le itiute o latou mea faigaluega po mea ia faamolimoli le lava I le taimi lea ua faatulaga mo le tatou faalavalavi manule o mai le mai ki ata I te lofioga fauina o lo te titilo atu e tolu vaenga ia o le a faamautu mo le tapena aua ni tuetupu faalavalavi faapeapeno o tatou iai o le toe au mai ia o mea e faalelei ai afi o loo iai o afi e lisi ma le ma afi tumau o lau fesili
E fiala whai o le atono se a whai ato Meko Watts e tatau ona run nai ia upolu ato ai comfortable ai le tato tilo tilo loa pe o tulanga le sasa wai ua seki le tato. After my facility, or Tulanga, my son in my two operator. My two operator, Libanata, or N-2. Ava pay any separately told me of Selu. You will find operator PC. A Taila, Ele Mafai Matuna, Atino Bangala, Mafo Maila, was Tia Morumana or Latu. Or 10 minutes to say, it was full Mekawaki. Del tise mana unia la tu o le capacity sa ma to e tu sa le mal to so fa me ka waki no fa na ma to generating no fa le to rona le afile i fia e tu sa le ma le lima me ka waki mai ai e on fa le to no fo le sima to wa file i to manono ia i tolu me ka waki fa na bo mai ai e mo ma to wa fia fia o i ta fanga e lu me ka waki mo wa ona le lo ai lo se fu se fu me ka waki mai le manusi angani masana mato nganu e tu sala le fafita ulina na la yolona yel fofonga le fa so le ti se va ngole tu Faftai le wama watu tolu se fulu o la ofisili la le sili mulmuli atu o tato wa filisi e fatali ne ya aperila mana ya malo maafi au tu ye taunu mai ya au kuso a o le ya ila vai si afie le tamafai fale lei pe atau nuu la fia e au mai au kuso to e fafo ia fia a pelila a filisi a o le ave lo la fia la fa leo a fia la to e fau nei e ave ma fa leo pe fa leo lo a fia tau nuu mai au kuso e utulanga nei ia ma to ke foi ola lo ia fo ma foi le o le masino te se ma tauna online mai ata to renewable solar energy I lalo whainga whapaanga ma le private sector. E tu sale ma le se fulu me ka waki o malusianga mai le la. Ia ma le se fulu whai me ka waki mai malusianga pui le i maa. O le nala to e whapopo atili e le tatou capacity pui le e whapopo ia fia ua mai. Pe abe se tatou wa fia. Tango la vano. Whaptai pe ngol forsanga manino le fionga le pandemi o le fisili le wa fionga CEO. Tuli roa tulawa ia tata wa fie lisi. E fia se vai ngā tupe pwelo whaanganga mo le lisi no tata wa fie le aumani. O te minetu sa ma le tasiti si ma le family o na i le ono masino. O le seu fisili whaangal mo le manua le tatana noa. O le sa e sa noa le vai aso le e tau se fulu tau sango le lifespan o le afi. A le bata tau afi e wao mai a le upa le tonuna. O la o maua se mafuanga, o la tonu se mafuanga pe o paise susuenga i le atulanga whaamolmol. Ia, sa o le o mana whaia le susuenga fui le afi le wha le tonu. O le tūlanga ia fifa pele. Ia le bai tepi fui le tusa ia toinga mea fui le lo pima tua failure. O main components o le afi. Ele ase se nga fule le ma tava le fo ele umiana mai fa le tom o le la o mona ma tu tala no ele manufacture e winga le fa fita o le o tu le mai sa o le o afi e tau na tau tau sanga o le leia tu ia e fa ia la vai al tu la fule le fa pel surface e ma fa mecha overhauls pa o le tu la e tau o fa tino Mole lava famui o le tsa o le sitang o le siti o le whangaina le tisi whaina mai se te le o le sitanga le what's the increase in demand over the past 2-3 years? Ia o le mele sa ma tu forecasting te una fa pasende mai te sanga ia te tas o le lua tu se fu pasende se ti ele le whangaina le tunu le tisi o le lua tolu lua fa e se fu tolu pasende na se ti ai tu sala ua tu la matu matu vule tu le fasa mo vule le tu ya lo pu lo wa to ti ono wa ba me te le le fa ma le tu lu ai tu ai le matu ai si fi fu le tatu tu
Afa pe mātou te mana avule le whaatino le bainga le o wafi fo. Ia wafi ia fole le medium size po se meo le lua meka waki. Mātou titilo po se meo le se fulu masina po kiwa ila fetas. O le toinga afi le ila fefia e lua le tolu tau sanga po kiwa. A faila le sa sila fia fo le mtanga luenga fo iale si tia e tau sanga umale le mo mio le tis. Is it fair to say le se fai mamau fo inga le ia mfaion fatino ia ngaduenga ia ia mai si afi ai le tau nu le taimi le tuko le fala le te melo e tatu. Sa le o mo fatatia le matou ta o le master plan for the next 2 years. Ai ono le matou titiro fa pe matou o le si tia mo lungo le fa mai no le tisi. Ona le fatua o le covid le la fatua tele to fa ola o tau. A wisi tau sanga na so. Uma tua si tia mo lungo atu. Matou tele forecasting na la se futur pasene le sa matou titiro ia paula ba no le o le fatua o le covid ia le si tia no se fulu matou to forecast lo le fa pasene. A pizza ia o le fa pasene a se futur pasene. Fa ngala tu. So po tu le tawala fusi. Ile si tia le o le manaonga. Pe o le si indicator le ta mai. Poi le o tupu foi le tamawa inga e tono le tunu. Ua ngafatia e ainga. Ia isi manaonga foi le fa wai e tis e maduru. Ia o le wa mai nei ta vale foi le o le tis. Ia o le si foi melna. Ai pe o me umana ile male o le fuafua planet o indicators fo ile te tauna a matauna emo mai ona fuafua le ia o fo ile o ngadwenga e tauna fatino mai le time but ila falongo atu ile va o le fa pasene ile se fulu ma le fulu tolu. That's huge. O ma faina fa manina le APC se ngau o customers fa nga ina le tisi le ala yona sitia pe tele atu fa nga households pe tele fa nga business ai o ma fai fo yona ia iwane e ba ai atu le ia le tulanga le au mai I e tilo I tulanga tau tula fono e ma fai yona fai le costing ina ia ese ai le tau o pisinisi matangata la te so ona faunga ina maulunga la te faunga ia ma households ba fa ese ia pa se no mo Lua vai ia le tuinga le faunga ina le tisti to solvanga le ta o domestic uses ia ma le non domestic o domestic uses la io ainga te tas ainga mot a le vai nga fule non domestic ela ve ia commercial io fa fenga le malo industrial ia ma le religion io vai nga lana le mea la o matou mai tau o fa tasia le non domestic ia ma le domestic consumers. Lau fianga le CEO of time lau no ole o tikle nei le 30 days o le tos fulu asa nei fa ia ngal EPC ia fa na tina te ona to tupu nei fa la la ai ta o lau fianga yo no masina le la ven tai ia pem fa yana I family pola sa ola le lo no winga man tolus fulu ia so le fa na tina te experience ai le tunu le pe le power to no le no masina ia pe de mo fa ilo atu le tatou statement le wala o apelila le fa pe tau ma yata to wa fi haya la na to fo le volta to ti se il mea sa ia mo Mataupule le APC o se sile mataupu le taupule le APC o le sile mataupu le SAF I loa I totono le forensic audit te pofewo o ia I le mataupu le sisuenga. Oye, se le choice. Le mpenga kali le. Sai mole fasi e mole sila fia foi malo la solo no mo fala solo dia ia le
Tulanga forensic audit, le mai ale vanga mo sa nga 11 tanga ngo tupe ile fo fa o ile kabineta ile lipoti o le vanga mo a lo fanga solo ile vanga lo tulanga o atinga ese sa ave ile focus for ile forensic audit. Or kanila ile yo ye. Ile mai ale vanga lo ile tulanga tato atinga Fafta telo dona poi fatu tu le se fusili le fitu lot manule ma wa fo ile apa no. O se famo e compensate ia le a fo ia pisili si ma nga ia wa afia la to meto tino ile motsiol electricity. Ia ole wingala na ole fai ole emergency. Ina ia a saufanga ile o mai o ala o ese. Ai mai sa mai fafo. Fale tupe la to po kalame mo fa la lave fa penei o tato paanga. Ole fa mo na. After la mo la fionga ile office city ola office oi. O EPC mon famalulu wat ua leva na tau silafia o iai se faale tonu I tatou afi po ana fea faamole na tau iloa ai ua iai se tulaga faale tonu ia le tatou afi o vaega muamua o la tafasili faamolimoli ia o le tulaga pule le naafia ai le tatou atunuu I matagi o le aga muamua le tatou underground keeper pule le so taʻi mai afi le fiaga I tatou main control center I Fuloso, so o lo mal matang. O le maha ai o le matang. Ia e fale tonu e lolo tatou afi. E matau ino le aso sifuru ono mati le na yanga e lolo tatou afi le matas. O le tebi tonu le na matou fai loa tu ai wa fasosoa le tisi. O le aso mai temina le aso sifuru ono mati. Le sila ofisili faamolmoli o le asa finagalo pele o le 20% le sa tau kofi ia le tau o le elitise ua afua ai ona tulaʻi mai faafitauli lea Onga le anga ile. le tau faasoasoa tau faasoasoa o le tatou elitise Ia o le peno fai atu foi le o le tulaga le na afia le mechanical failure le afi. Isi premature failure. Yo le melna o lo matu tala no ai malman facha fule te bine lo fionga te mai tai pani mia manu lava le o mawala o manoa faamolmoli o le tulaga le tatou SOE ia o le foʻua faapea mai ia le lai tuvai o le faiʻuga fai I le faiga o le SOE e tau ona vatutonu o panemene ina ia fai ai se faiʻuga le panemene a pei o le ua faitoʻatasi o le sia ofisili faamolmoli faapea o le ua valaau le SOE ia ua mau ai ma le avanua o le upu tuusaʻo ai ana faaogā e tou te pule saunoa ai tupele atunuu po le a se finagalo o le ufioga faamolmoli Ia lelei a le vaai mea na tupu muamua. E leʻi faamoemoe foi le faiga o isi SOE na fai I tai le palemene. Na fai ale faaiʻuga I le pule faatonu. Ia ma fautuaina ai le ao le malo. Ina faagasolo atu la ia leʻi I tai le palemene mo le silafia. Tulaga pena ia insinia o tatou afi. O lava tatou insinia lo faapea ona maintaininga ia afia I fiaga ma isi vaega o le atunuu. te bine o lai lava o lo ia I to mai tu so o le tulaga pule insinia tau afi e lua toina insinia e le pule o le mechanical engineer o le tangata pule designinga le afi o mechanics una toma ia o le faatinoina na luega pule le toe faalelei o vaega manomia paia ia service o tatou o lo lama la I te mine
Lo fionga le faululunga le fala tonga le tise. Le fatoa mawale manoa fo I lo fionga I nei panga noa I le tau komiti faufutua faula fapose e vatua I benefici ua e tau ane fisiri atu. O le tūlanga le ua I nei le polo inga lea mo faula me fapose. O le ae tele tala le foi au mai fina ngalo tai o le tunu I le tuangai ia male lai tu I le sunga la uli male vanga fatu tu I le tu sa mo utas. Te le ar tu langa whaata manga o le tātou whalaputonga I le whai o sia ki o tātou wafi. Le ua mafuai na tupu whaale tonu a ua tapatapa atu le o lava I ar tu langa le tāpenama. Ai se miso fili ngano wa le ua maua le aminoa. Whafonga fo le atunu. Ia pia no whai loa tu le te mua sona. O le whaale tonu a ia e se puna tua whia. Aringa luanga e whai e tātou hule le ana whape whale tō. Whape ni mo whai lo umata tō a whiuta whia. Aola e le lei ata tō a whio lo le mopo ia e mo le au nanga le whapatō. Le whale tonu le iso ongo wae ngalo ele ele. Pe o ile na amata mai le whale tonu le tise mo tusi. O la sau tō si lai a misa le whatua atu lai mai fo te ingo le whalaputonga. I company sa whaia ngā luenga lea, e le o iesi tūlanga whātu la whono fo le toi asia sia. Ina ia ngā whala tō mai toi whāle leo vaenga ia wai le whape mai minsta. I le le whaingo so onga wai e le ini PVC paipa fo le e pui pui ai. Ia, e sa o lei atu lama na, o le mātona ia titiwi. I le whatino ino ngā no. Ia ina lape fo whāputonga i le supervising o le whatino ino ngā no. Ia o le tau tonga na o le iei mātuia titilo. E tupu mai whale tonu le so onga wae lalo le le. Ai whale tonu mai le afis vianga, whale tonu mai tanu ngā manono, whale tonu mai ta ele whanga. Pe watu tupu whaatasi ai se teime tasi. La sau si sila iei whaululunga whalaputonga. Pise mea whamaisi, pise mea na whawhau ai tupu teime tasi. Ua asal whaiwai le asal masalo. Ia. O te le ai atu le natu langa, o le awhia I talifanga. Ona ua tau hao le teimini e tauna pāmano loa. Ia e suia pairings fo le lua mausi le vibrations fo le lafi. O te tono ane e tauna pātino inga lwenga le. E taulana pātino e tono le tono masina le ua kati lafi. Ia o le awhianga fo le lo tatawa. E le ase se senga fo le malina awhianga o meto tiwa a inga fai pisimisi. I le tuinga tūlanga fule le motusia fule le tisi o la fuia a fia I fuia tata wafi tūlanga le e o le mafua anga le o le mātou te manatua e o motusia o le tisi tene fule na whale tonu le tau e ma le whale tonu o le tatou underground tip lea e a fia I o tatou wafi o lo whai e patata nuanga ma le tatou manifati ini tūlanga I o le a fia ma o le tatou le tisi Half time. Yeah, half time whatever no. Ele se facilio se tu alalo. O le ola tato sa vali atu le state of emergency. O le tūlanga fo ele o le sautu o whamatalanga ma le information. E tuai o le saula wa e fai se tuai fo ele o sautu o whamatalanga I mai le official a notices me le malo. E mua wha sautu o fo ele ia nisi o whamatalanga. O le whataita ingo le weekend. Some of the public no panic for le ni wala na wala kununga le media ia le state of emergency pa le foto a fai le so ia le proclamation no tulanga le o le tualalo fo le ben fai ona vabe pa pe ento fa mtalanga le tani ona tu watu fo le tua ile awa fo le mato pitola ai fo le fa sala wino tulanga wa ia le tani ma le tani a mesela tato la asia tu ia le state le tani le tots for aso le from to Umoletato state of emergency. So, tari e tuai le mata ukule. O le no vai e o le breaking news al observer na la tuai le weekend. Ia, tau te re mai loa po whemea e maua mai e le observer la tau whamtaranga. Ad fufuanga ia. Ta pena le pepa al kapeneta, momoli le au malo, o le fuafuanga lava o le aso le nei e whailo ai. Le lau whailo atu. So get that straight.
le prepare uma mai ia le process o le whainga o le state of emergency. I le whai fo i la le state of emergency, le wa activate ia le tātou whaala paputonga o whaala blawa whafose. O i nā fo i la, o le a fia uma i ai, whamatala ngā le mālo, matatala mai ai i tua. Ia fuafuanga i lea taimi ma lea taimi, ina ia mawango fia ai. Pei fo i isi tātou emergencies fo ina i ai. O le whaonga ina leo le tātou whaala paputonga mo le tos fulu aso lea e tau tali atu ai le tātou whalawelawe lea e tūlai mai le taimi le nei. Radio Samoa, tasili mai batolu, amo. Radio Samoa, Tasili mai batolu, amo. Fofo
Fofogamua na o le fionga ia pese tapuni o le puniana va ai le divai o le Aoauli Samoa silsile na wonto tasi malafa minute o le tale o le July tasi fefela nganga fa talo fa to le divai o le Aouli i la mai mo ma fa funga fo i le tautua fa wa le radio Samoa tasi lima e va tolu a mo o le dansa mai mo silsila lo o to pa i malo to manu fa talo ngale o le fionga to mai tai pa le mia ma le komiti le ya o fa la le na tura fa la fa fu sei tono le tanto tro ina o au mai le polo inga e pe ona seini lima ia ile au manuel bano Samoa ina ia amatantu ile vavao ana lila ia polo pofu ia po ile talo se fulu le lua se ia le so lus fu maliva o le masino fo le masino a perila o Samoa o le wi nei le tulanga eta ua o le state of emergency o lo winga ya ole a fengai ia lo tatu utro ya marisi fo vai ngai tamo fo ye ona so so ni antu ile fa le tonu o le tulanga tau ile tise ile mai tau antu fo ile le fa tandanga le vai ngola Aoauli o le ves fo la sto na ile le so limo le masino a perila ole ye le fa mo tonu o tu ia fi e lima o lo fa pele ona haya ya pe o lo fa ngai na fa vai taimi pe tu sa le o masina e toi fa fo i el malo si anga tau ele tise tonu lava i o le motu o polo i le tulanga sa iai ea o tali aila i ele tonu antu leo afi ele tise lua i se aso le nei fo i tau sanga ea o le ala o le afso swani e toi fa tu mawidai i el malo si anga tau ele tise lea wa si i tia i lunga talo mai le vai tau o le mai ai o le COVID Samoa ele nganta i lea ua fa tupu la ia i ele mo o mia o le tulanga tau ele tise fa le tonu mai i lole ma fitau ele tise ya ona te lea i lole o le fa le tonu le ngapati ai lo tātou turu i le teimi nei ya mai o le amwhaiona e toi mai mo ma fa funga i se teimi i lunga o le Facebook ma le YouTube o le radio Samoa teimi nei whiwhila nganga o le ua fa tis mai a le whionga i le pule o le tautumla unanga a le TL marketing fa befoi ya le tātou digital ma le talo fa vangcha fa talo vantu le pepe ma lo le whiwa e malo fu lon sei mai le ia Aoauli o le asunga fua so fu manuia lau telenga Fofogamua a talo fatu fo i pa angal tatu pokala mele nei Aouli ya malo fa malo singa nga mato nei aso wa ya tu walu lo tai Aoali ile fasal launga len sa mai Samoa tulanga ile o ye se tatu malo ya ole tulanga nai pe oni yai ya o lavona no fsil fie fo ile antru ya wai le nga le tatu fo ile le sa e masisi fo ya o lo avnoa ia le fionga le ta ia le malo ya ma le tatu komiti le fa fo se i Samoa se au mi se finangalo ya awale no fosile fiele pa ia mal manole tru ia le foi na mai tu wantu ia to tele le sengo awa tu stala le sa ia ile so ya Anton Watali ai nisi ofisili ai Anton nisi ofisili ya onaite no fo ma ofisili le pepe o le fute fie ofisili ya e se como foi ku ia se kimio momu ya se uma fai le se ta u pokala mena ta ia no fai le ta ofisili wa e vita ofisili na fie fai ia langa lo inviting a mita wa ya ai ol tau tua ia ta to tia marketing in New Zealand nei lea o mafai ona te tongi le tātou ofisa whatau o mai le Bluebird i Samoa. Ona winga whai o fuafua se ngaruenga tele, le whaingo se whale, ia o le whaingo se atinai. Ia a whai o mea e whatinoila ngaruenga i Samoa e maua o mai le Bluebird. Ia tele toi pole la tūlanga fwoi lelo le tau la fwoi no le tupi. Lea o mwhaiona e sausao al tātou ofisa i mangele le maota Samoa. Il va nga tonu le tātou ofisa digital fa pena fo ofisa Pacific 40 ya o inale mfai ona fai atu aile oka a toa lava yo a fai isa ka muta isa mo na wala fo mele lisi o me mana mia ya na lo sa wa i matu plano fi ta tu la quote ya ta watu male ta a toa tu peninsula ya ona to tongi rola ia lea ya mfai ona release la oka isa mo ele ngata tātou Bluebird nei vai tele ma ina isa le ufi ya o ina fo i isa le loka ya o fe lolo lava nei ainga wanga i mai ya fata tan north talinga tia ya tu langa la tu ngalwenga ya o nisi al nawa nga ya tu malato quote ya sei sa ili ala tu se le ya no mai fola ia le tongi wala ya se mete po pole foi
i le tūlanga fo i le lo tau masau salo po sao ia o loa lai au mai le lisa ka muta ia wa le o tal noa lava mtietia ia mfa mautu ia e tietia ia o mea ia e mana mia le whaingole foundation o mea ia mana mia le whaingole tino le fali ia o apa ese ia o tuainga si ma o tuainga ua mea ia mantua fonga mo tamalo tietia o ova male rosu lima tau sanga o whaingaluenga bluebird e mala male lati tietia i o loa ese ia le mwhaion whatatan noa ingadwen Mani, o lono winga langa i sa o tulawa ina i le tanto ofisa ina i le falsa mo i mangele ia o na fo ia mawhaiona nga i lungole upeng tawhai langi ala pe. Ia, o le tatou emaili a whapea o whafo au ki lani tau te iai, ia pe le mo fwisau teimi e te sau le tatou ofisa. E mawhai ona emaili sa o maile info@tlmarketing.co.nz ona i le tatou Facebook page al TL Marketing. Ia e whai ona anga iai. Ia olo mau e fo ia tatou contact numbers. O risi wanga tau alawa Fofogamua. O le fo ia mawhai ona molso soani le tu tau finance. A fai e te sau e te mana e finance lau whaatau i le bluebird. Ia, olo i e tato whainga paanga male Samoa New Zealand Finance nai tono le Westfield i Manukau. Ia, e mawhaino mātou tangofi ave ia lau quote. Ia, ma lau numero lau telefoni po lau email. Ia, ona contact a kule o e le tato Samoa New Zealand Finance. Ia, e whanga solo ale la tau process. Ia, a mai ala watalia lau tarsaka. Ia, ona mwhaifo ila ia lea ona totongi mai ia le finance ia le lau oka i le tātou tia marketing ia ona release lo la ia leo lau whaatau i Samoa pe o lesi vanga tāua lava nā le tātou whainga paanga lea ia o whawhaingo fie fo i ona mauotu langa tau finance. Mano whautai ala pepe ia wa umarisi vanga tāua te fia sauno ia ia le i whaamrau tumaya ia le tātou mera fo i lele wala le tofe antu septala o te iloa o le na e alu malo fia i le lotu ana dafi ina ua manuia i ala tau whainga foi ia alau au ale moana lau au lon tolu el da leo pepe o le tā au lona lua lana o le alava ai o le tātou au mua lai le i feala o lai momoe masalo le vai aso nei to atu e feala i wale la ta alo male au le hurricane i le pa ia ai mua la ta longa moana ma warta ile afiafi ia so o ai bona ia malta longa le blues ia male au le hurricane ai sa le ia oi le ia ma se le ofia le malo tato moana se vanga na ia le Aoauli o tiso malatu au ti so fonua le mo va ai ia matua ai matua winga esel melen tu pula loli kala steteli na ia ma vo follow le tu pu me fa pe ia ai mele le watu ai lumo la tu fale fasi ai to mai sol ia o vai tu o tau mafala va maloi matau le sa o le pepe Ia, o tūlanga nana ia a ua whatu a wha man whatau le tesi o tamano e le asonga fua. Ia, ai whairo malato maliu whai ungar vai aso. Ia, pauare mea tole pai, o le toi whatau ese o lau tesi. Ia, e fio maia, talia ia le tu o lalo. E se uka ko whai waa wha, kasia ue ke fia pei o le sunga le o ia teito. Ia la fa loko maloa ia fa penga va ia kwa o ki me wo ma ia tu so len fa ta le tesi o tolu sfuta la ai me fa ta longa man mona o to li mata la ta o tesi fa ile ka ko sa mo vo len ia vi fo lo o funga fer ka cosa o le tato numero masani fa yo na so ta mai ai mo so soani ia tato fa ta wa nga ile bluebird ia me se for tato Pacific 40 ia ma tautua fo tatou tichisau ia walau mai le olua tasi lima ono tolu fafa olua tasi lima ono tolu fafa va tai telefon mo matou avanoa ia mo foi se tatou fato isi po kalame o neva yaso ia e manu telo waso ia fa bidai o faile fionga ia la pepe tala le lipule na le o danga le TL marketing ia fa ia oka ia misela butulanga tau wa mea fale tono di sila tutongi sa la le bluebird i Samoa ia mai lau ka mutana ia o ka muta wa umana le stelina ai le ka muta vui le
kami yake ya fa me o yor kamu yo ya wal fa yana me tonga ta yo tanto so ifwanga o lo tasi lima on tolu fafa numero lana telephone 24 hours a day 7 days a week Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ole wa se antia iva miru to ten link to line tasi sa ile fa me moe o da tu tala me ya se yuli link to line tasi bitai ole na tong fa ila vala ta tu wala leo ia awina umantu fasilia la tu stella le tu dantu ile komiti fa la fo se Samoa ia ona ole tulanga pe uni ile state of emergency le fo ida sa no medino ia le fianga le tomai tai pa le mia ole tu line lua la ila o le ding ona fa pele ona e fa fonga ye ta tu tala ia pe o te pena mai le sunga ya se yuli o mala lefi ia te lo ole bon tona to fo ile to fa le finga wen ia pe a fa na sa e lanchi le se fu lua tau le a fa se fu ma le lua ia ole o te ale tas se vanga na fo e pula oi ia o ia ia skeli ko fa le finga wen Amalo tuaile tampo inga tamama tidama tufa pe ona pa ia le tuala balo siolo ya malafana wa onga dalo si olaya onga ile dei fo ya so mulmuli ya ola basina lo tolu o mati e pe ona ya ile dei fo itu sanga lua fe lo lima fa malo tu fo ya ile telenga ya titi pe ona ya ile to ma tanga mai le tu live le down le la si ile mai fo stimule ma wantu ta wil telenga ya titi sole o ke alwa ku ke mingo banga vai le asfale Olai oria le sunga le au ya au pa ya ma le sunga vo le au ya tava o lenga o ka ko mikinga so fo malo loina lenga o eva ile tia papa kiu ya o mantura o va kulei che ingi sampo ma kiro ava ku ko ari pule sampo ya ma va kula ka mo le mangi yo le mo ele seifi o le mangi yo le si pipi ya o jonga ponga Fogoa wa ye le skonga nangoles fali le sa fa lai ya tuli ta mai le va yaso ya wa fo il tum fenga ali tia barbecue mazano se ken ya ngo kangole fa ya kulak. This is ASB Polyfest. There's passion like you've never seen, power like you've never seen, and connection like you've never seen. All supported by ASB, celebrating 50 years of ASB Polyfest. Mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E au fia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le o lua tasi o no valu fitulua tolu o. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
mana Samoa uanga o e lava ine lalo langi tele o whanga tamba tua whale le papa uma whale le moana e uina e mativa ai tau ma whai lava. Samoa, lau tapua inga Meona talo lua tuna mawhatai lo la lo whaiba O se whaiba tapua ia Le mea moni e o e manuia Tauina ia e mana toa lua tunu Pele male tapua inga Yanga mai le tilinga ya fiu semo le tu funga le divango la Aoauli bala pese fa mai o faiva tapu ia e male maruia ya tonu e sa lelele sa fa matalanga le ile te mafinga lena o te loe to te lele manu le tudu o le sa moli mawina fo ile fai ngol vea so na se ma vai tu nei ile te mafinga le ale au le moana Pasifika ai longa na yesi sina ilu mawhapea o le tūlanga leo le au i ele te mawhainga ale moana Pasifika. Le mawalunga e pe ona au siele le sunga le ni kapiteni ya Ari Severe. Ya malo le Pasifika lea sa tawina le taua o mafufunga i le whai ngole vea so na sei mawaya tu nei. Sorry. E ser koe ngā kūlanga lea ngā o iai. Ya le ta alonga mata ina i le vao le moana Pasifika. Ja, male aua lea fo. Ale Crusaders. Tātou talanoa le Crusaders. Tātou talanoa i sui o le ole peleki lana iei te tonu o le au lea. Ioi, o le te lei o lona i se senga. E lau kamanga makamaka i lea stona. Usanga ngasi koa ra moana kurunga kewa. Sau. Ia pokor fia o ngā neson. Fak, lēne mere whare kongur koua. Ne koua au masanu lino ma yawa. Ia masko ingo taito. Ia, kama o aifo. Fia langa. Koe alu waku lesi. Alu waku lesi vaenga o le ta longa. Koe si koha fo le mon. Fak, o lēne mere kupura ua koua. Matpai.
Ola ufa ngofo mako kama leivo ye lunga ngofo alfa aleo. Fa uyo le menga le kupurko. Mama yo ola wa ahia ko nga fa kama ka alo pe fa kama fo ya. Mai ya fa kama maka ka pi fa ke no la. E si ye la no wa lo fa suka ye sumali ye sa mailo. Yang an se wede ke ngofo o ke pisa. La ngalo fi maka ka no. Man ta tuina. Tui titi antu tusa le le ta longa le ma le tasio ta longa la kapili ki le fai ngol vea son sei vai today na mo fu lo no te mata matai foi le fa tanganta e mai ta wina ia ta alo meni o ta alo oi o le tulanga mo sole o te le lo pe fia ni mistake al mona Pacifica so le lana ta longa mal Crusaders lua o le breakdown na le moana Pacifica nana pu e lalo loka ma le polo. Fiu le Crusaders e tau avantu tua le polo. O le vaengalo na to. A e no foma e mai taua toi titi a toa mua mua. Mantua le eise polo na maua le Crusaders. Masalo ante le se teimi e lalo i furu minuti. Le lan tau fio lono le ta longa ina ua a mantala afalo na lua ua whaia tu tonu ia suinga le li whaia aonga. Ma mantua i tonu nisio o le on breki i le aua le Crusaders. E pita iate, sole. E se le lifi le no toi lifi muli muli e lunga le tamu whaina le au a le moana Pacifica i le afa lona lua. Makaukia. E mole le wha malo e le sunga le li whaia aonga ia wha longo tana umanga e langa tui leo le sunga ia vavasa ma neia se lala mapusua e ma le pulenga le awala moana Pacifica i la uia mai tau fui lele iai o le loto ma le fatu ia ma le fea moli moli a lele ia kapiteni ia Ari Savea leana ia sauno ai ma salupo le lua le tolu vai estalu ai foi mai ma na ia ia o le tumu whainga le moana Pacifica toi pau ale mele toi o le malo meo Yo, ila le au lemba malo. O le au sa fia tausanga o avea mo champini. Lua, o le au olo o tele mano anu. Sui o le peleki. Olo iai le team building, le au le Crusaders. Yo, ile sa o le tala fuile. Ele whaiangi upo mangikana. E whaia le mea tau le loto. Ea, e wha malo lua kua. Ile le kou kāpua. Inga le ka kou au le au ki e sot whandu. Ea, o le da. O le mea tau na wutau tofu i. Ia le fa pe fingi o peleki ka ko Super Rugby. Ia e fa le mole menta o le loto. Awa tu anto ile loto se fulu lima le ta alo ile mena fa yan to le kapteni mele fa ya. Ia nanda i silsilai. Sol. E pe o le pulu afile o kamani ko ngol malai. Ai o foi na pue. O te le mai lo te li vai e fa tau tu stats o le talo. O te ki masalo ngi mistake. Masalo pe se fu pe lano i fofo le sefu. O le tele o le pu ele na fai ele awala moana Pacifica. Sole. Makua makaukia. O le ta'alonga lau te whatu sei nei, o le ta'alonga le ala moana Pacifica. O le ta'alonga, i le vale o le awala laka piliki. Ale St. George i la Wara Dragons. Ia me le awala ala Melbourne Storm. Le sa faya. I le stona i na sim vayantunei. Wa ko inga masalo salonga, ko inga mafufunga. Ale Storm, e makuale sawa i le defense, ale Dragons. Ioi, wa ko inga mafaufonga, ko inga ku i le o ngā kongu, ko inga oi au kafa. E se le tāpinanga le tapina mai, i hale awale Dragons, i le whai ngole yasu. Ya, o le isi ta'alonga i tai so antu i. O le tulanga vo i lele o le ta'alonga mata ina, le sa va pele ona fa tonu ina i le va o le One New Zealand Warriors. Ia male au le sunga ia Jerome Luai le West Tigers. Le fa ia o ngai le i o Benji Marshall. I lau ia matamata i le talo. Lua skoa le tauli. A le West Tigers. Ia tuku rone ia i male me fo i lele. O le mea lele oki i le ke le mea o meni o au ta alo. Ia male tele fo i o nisio tātou wha moi moi. O le ale mea. O le attitude, o le amio, lua o le discipline. Na tau wha le tonu lo le discipline na le West Tigers, o le ale mele na tupu. Arua kua le wingi
la ku fa ku lo lu mo kan ko lua an wa ku lo si ko le wingi na le Warriors yang ke ya le wa uma ko merkalo o le mea na sei le izona e senga ia ma le talo ngā fiti ma Australia ile sa ile ngol tu tolu ma le tufa ile po na po ile tamu sanga le HSBC 7s tamu sanga te to fitu ya e fa pe na fo ia le a mio tamata ano ala au te to fitu farani le na to titia Manuel ya Argentina ile sa ile nga champinilo le te to fitu le tu paoli yo o le beale e o kilo le amio o ki an ko ar fa moi e o kilo le discipline ia po le me voi le a war sai so e fish ma a wai ke mai kai ka ma e o so isi ka ma ka alo ko ngol malai ni wa me la le mo alo wi fo ka nga ka ya ka fa so i fu ayana le to mai tai polon tiang New Zealand le to mai tai ya Georgia yo le na so on si ko le wa to manu ma lo fo be champini fo le o to mai tai New Zealand ile Hong Kong Sevens yo wa po fe mo fe nga ia le tamu sanga le HSBC Sevens po le World Rugby Sevens ya le fa to wina I tele want to do o Hong Kong love ya pe on the numero tasi le fo isa champini ile te to fito le man Samoa I to sanga o ma vai ale mele mana ia ile tamu sanga le to a mai antu o I Hong Kong o le malai fo wale na fito no talo ia le no fo le mo fa pe o afia e ole antu fa to no wai ia le pese fo le vani tolo le ia le tu wa ni mo le sunga ya Mikael pesabi ia ma le chef ka ko fangu champagne ile te mile champagne e tato ia ton o sa so mo ta pedanga ale pulenga ia e mi se fo ia alo matama fa na wala tru o lo o tangu saina ia le finga tale wo ine ilano le repecharge te to fitu le o lo o tamu whai uti masi na fōwe anga I tuai le te to fitu le man Samoa e ina I Polani Polani au tafo siamani le na sofa ia fo I siamani le tau mo lala o le moko I marurua e mawhanwhana le au aia o le po ia e tolu lua tasi tike ri le malulu o ina le la anga I tuai le te to fitu le man Samoa ia wale sa ilinga leo sona vanoa e le tala nau tau whaalongo ti I whamai e ta tau na o le tanto au le faino o le tamu sanga le whai I Poland ia an tau le faino so le se mea whai ngofi pe ai no fo mai mafau fo mai matamantai I unga o talonga o le angwe sia mani I le tu paori le ana tau I fo ma le tanto au e le mai li le sau siaman tu wantu I ma le au Chile e le mai fo I Chile ai ala le au tamai tai I le tamu sanga le vtua umantu I Hong Kong mai le tonu o kasi oi Kasistan yo mo kwa kale I lopo fe me ku nga ku ai makwa I loa e tamai tai o le vua tunu lakapi ton ka viola e ver kana fa fingi foret ngan konstancia ia mawar kau iunga Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu fa fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Sunga o whenga whakao elo kawa le fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau kawa. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta avale ma pau tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Talofa, wa o salmasinga whale lua Team Toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o unanga I mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa.
apena foi le taxation po tu la fono tau la fonga em fai foi on o tau avena mta upo fal tu la fono I Samoa fa mole vidi mai numera o iva luo nono o tasi luo o iva luo nono o tasi luo faftai hey au ona ia vea oe pe o isi tangata e manatu ma ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo fie, ma le mea sili ona tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, be asiasi I lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhilo ai fo I tātou tunu, ma I tātou polkalame o le areto o le ola, ia I lena yaso malo le soifua ia I lo tātou tunu. Ala mo multi mo te o wha al whai upe valu ia I wha upunga paulu I wha bea. A wa e titi le au ngā o le wha maasani I la le tino. A o le a mi o tua e au ngā lea I nea umalava o le o langa nei a toa ma le atali. A le upu mo o le nei weekend e wha bea. Wha maasani I le a mi o atua. Fa pertani o tango fa pertani fa pia. Discipline yourself to be godly. Fa masani, mingo le fa masani lo kau mo fai pia, fai so. Al fa te inga fa pe ki manga oe e tausi lo soifua maloloina. Ole me ki faia. E te tau mo fai e fa masani I menei. E ki kau mo fai fa masani tausi ngol tino. Kau mo fai e discipline oe le mele ole ayo mea ai baleni ia fa masani o e faingi fa maro skingo ia fa masani e lava le moe nge ki kango e discipline o I mea umalava e I mea ai kau ke lo kau maku ke fa masani a kipi e ia I le me fa maro skingo kau mo fai ki nganga e vai ses ku lunga fai singa exercise e fa masani ia e o nga ve ma habit ma mea masani o lo langa wa ile tua e ta ua ke le mele o le soifua malolo ina o le tino wa eva ail tu spaia ngai I tala fo ile a Paulo ngafai e kalesia I konito fai mai o to tino o le malu o le nganga paia fai mai o le o mea I ai pule ai le tua fai mai o le tino ma o to nganga mai o ko ka pua I le tua e o to tino ma o to nganga fai mai o ale tua I o me pule ai le tua ka ua fo ila lo tino o nga ke te le tua I lo tino pe taila e ai le mea e kusa mar foi taule sa fai tauna e ai le mea e siri atu la lo na taua e mo e ka ua le discipline o le tino so I fo maro roinga kausi le reiro kingo but ai le mea siri na tau fe mai la apostolo e ke fa masangi I ai o le mele o le a mi o tua a wa fe mai kala kuspa ia e kiki le fa masani le tino winga e mo e ka ua le kausi le leo kingo e kiki asinga ka ua a le me siri ka ua ka ua fa masangi ia o le mele ole a mi o tua o le fesiri ai sea wa fe mai polu e le ngata I ngā o ngā le a mi o tua e ke ola I leo langa lagi ai ko ia o ngā foi I le ola atali ia po le soifuanga le pe a mawai le oti o le a mi o tua la ia e loa e le se me o ko meki nga kupu
kai pe o le discipline ngolo tino ile exercise ai me ai palengi lava le malolo e fa pena uma fo le mele o le a mio tua e le fa fo se i nga kupu le a mio tua pe le o kumeki nga kupu o le mete faia e ke fa masani ma exercise le a mio tua fa te inga e ke fa masangi e te talo fa masangi le te talo lua e ke fa masangi e alu ile lotu e fa masangi e ongosa ai se ke mi ile mango fielo afa fa masangi ongosa ngei ongosa e oanga masangi mamakua alo ongosa fa masangi aua le taliatu pe alu finga u mastengata e ke fa masangi fo is ke mi fa longo ku o e fia punga ku fa yaku ni upu malolosi mai kali aku ai ka mo fa masangi la mi tua apo hangi upu fa mai fa pe ya la ka mo fa yaku ongosa fa masangi aua ko taliatu fa masangi ile loto fa mangalo ai le me ki fa masangi ma exercise vai fa masangi aua le palavale a pe ki palavale so o lo ainga fa pe o mga o ke o le se ami o kua ya le me la ki fa masangi aua le palavale so le ami o tuala le we vai pe kala la posto e tupu e develop le fatu le ami o tua ma fu mai ina ua e fa masani e fai inga oso mai kam fai e discipline yourself to be godly fa feong fai e ala lo fa masangi fai ngei ko fai kaiao ko fai lesiaso e le ngata langa e fa masangi fai fa opopo iai ma lo fa lango i le feso soani mai o le ngango le tua fai ona kwa super power la ia lo langa fa masani i le a mio tua so le upula mo o le asun ngei fa masani i le a mio tua le asun ngei ongo sai fai pea le a mio tua e inga kupu lo langa fa lenga pa malosi le a mio tua le tua fa fitai fa manuia sio matu tunu tu samalau upu le nei aso ona o yeso amen. Lai
now the First Samoan Full Gospel Pentecostal Church, My Way Mouth. Wel bysig o ffai o un a ffeint lai mai tolwgan tuai. Ia, le polokala mina ole a reito ole ola e pio na fungad atu. Le sungar feife au ya pasta la fai le kopo le Assembly of God mai lano le mutele sa la fai. Ole wa antois fulu ma le fitu minute o na tane o le tu la e a foi. E lua, tane lua o na aura tu lau tala I vai whanua. Te pena mai ele sunga ya se yuli o malau leifi. E vani ia vi ele wha madantu an le sunga le feife au le ni vaingo le au. Wha amasani se mea tātou te momosu e whai ai le lei mo tātou. La se mea nei tau yeilo mafu fau le ni vaingo le au. Ia le me vuile le I falera. Io. Ia, tau wha manifi foi la lole nea meo le I falera. Ia, le lei a tātou. Ia, ai a mua tiri yeilo I falera le nei vai tau. Lono winga, o tau lana tau wha mangifi wha mai ere kala le siro makua foi lele. Wha I tia le nā mea le se mea le leimo oe. A whai o se mea le leimo I tātou. Kaka wo mai whai? O lana ngā mea. O le sāwari whan? Ioi. O le wha masau sau solo I lunga o le footpath. Ia, o le a ngai o ia kako sumpa. O le a ngai foi lele I le lotu. Ioi. Well, ole me ngalo ia tātou ni shooting. Ole ale mafua angana le na e alu le lotu. O e alu le lotu, o lo walu fo I lele va aipe o I tangata I tele fia I tono falsa. Ia po le mea nai te alu se I wha aliali o se vai fau. Ia ma lo ofu fau. Ia ma le wha keri ingo lo la wau. Ia pola u wha paku vo I lele. Ioi. Wha aliali a koe mau kaukaringa. O lau mama aulo. O whiri aulo. Po le mea nai talo se e tapua I lele. O le sida mea au de ingalo ia tātou. Ia e whaia se mea. Mo o e lava ia malia I lo luto. O le winga o lau talo. E hara no walua ue le lotu. O lau te alu te fia whanau longo. I le upu fola. Ioi. Ia, e maua I fo I la malawa noa. E te whino I entua I hisi tangata. Wau ia, e se lo fito I na malo mantua o le mantua I kāresia. Ia, wa e whai mai au kala le vai, ngai whafol whatai o kongor whatai o la hae whai. Ia, o paguana utala o te whai I pe antu o lo te whai. Ale lava sa palai o au tau fuala. Ia, lo te whanau, te au, te au ngō fiu, te vai mama. O le mea nā le te whalongo I nisi o teimi wha peltal. Tole, e u kere fia ma kol wharsā ranga o kera kol wharsā, o kere fia ia ai mai. Io la verne, bea ngā mea whakauwa. Ma mea o le a ere alua I whatau nuu ia lau taulanga nai fia whai. Ia polo walu te whalongo longo ma e whaafonga. Ia, o le mea ngā ie, kā kou ie whai mole. Mō lau tanganta. Mai. A e alu fo I lai te amatana teu lau tino. Le wingo le talo wa amatana wha lai titi lau tau mafa. Wa amatana e alu I te savan. Awa I ke whaia o ngore wa I ngā tangata. Ioi. Awa e wha upopo atu I malisi a venga nai lunga o lau wha awhawhana wa le vadai. I e pole mamafa o kilo. Le antātou te whiwa I matātou. Pe a koe wha upopo I e mamafa o whungana. Danga o le kilo mai pai o leva wa ai mai la fai. Ke I fua kala mai, ke le mai kala kōpai. Ioi, vai, e le sau kōpai e lo whakausau ofu fau. Pe a o na lusi lo tino. Ioi, e le sau fo I kikaka. E sau e whakau mi sau walilau, kupe e manga o sau walilau. E o tātou tātou te oa tātou, e whaatino. Mea o lo na nau iei o tātou loto. Au whakasi la leo langa whaaletino. Ma leo la whaaleanga. Se mūr kaulanga, e pe o le mūr kaulanga ai fuar kama. O ai o mose, tiri. Se fi whaale ringa la se sere mea. Le tama o apelu. Ai pe ai ma le afior kaulanga sko inga o kaino. Kano whai a kaino. Ia, le o le uto e sifuru ma le tolu minuti o na tāle o le tulai lua.
Tālua tātou tala I whenua. Si uwha tāna whantu le malo le tulu le mafuto me li whaingo lau. O le ngā maka meira kako porkana mene. Whantala noa ngā mai sāmo, soli. Ai whewhe le alo rakau e ngā maarenga sa wai ngiru ngai. Mana tua fo. Tātou whai tete le mole meo le ngana o le upu lafu. A wā e le o toe pōselino. I le tūlanga pe i o ne yei upu ma whamtalanga. O loo whele le ai ma whia veai. Ia e sa vili, ia po matangi fo le nei vai tang. Tātou ono sa. Ia o sa. Ono sa. O le karanga nang whamengi le whiwhia. A whi te le māsania. Tau ma whai iai. Te e sa o le kāna le whawhawhi. Whame e whai nais. Ai vai, e le me kupu kai au. Po le vai luanga leo le po ana nei. Mo I tātou. O lea e maua le tutongi maua lalo po le minimum wage. O le tala fia mo I tātou. O lea o le ACTA. Ia lau tutongi le tūla. Mai I le lua tā a lus fulu tolu tā la se fulu lima sene. O le awha apea o na si itia. I le lus fulu tolu tā la lima fulu sene. O lana winga. I lau ai atu I malau no mera malau whapopo malau toesi. Tolu se fulu lima sene. Pe tasi tesi ma le 5%. O lea o le awha popo I lunga o le tongi mawalalo. Ea, e yei ni se futu na inga. Ai mo I la tau. Ia po whanau fo I o leo I mei o afoi. O training. Ia po le ave whata I ta. Mana tua. Ia e se le tongi mawalalo tangata mātua. E se fo le tongi amata. Mo whanau. O le foto a tau whata I ta I fo I lele ai mawalale pe I o kamanga. O lea o le a sitia, I le sifuru valu tala, ma le valu sifuru sene. Ia o le tūlanga le da. Whai mai, valu sifuru pasene, o le rate lea, mo tangata mātutua. Ia ngai kango lea vifo le lo sifuru tolu tala, 5 sifuru sene, tau ese mai sifuru valu tala, valu sifuru sene. O le valu sifuru pasene na, o le starting rate, po le minimum wage, I tu tono New Zealand, le mo e whanau. Lefta o e whata I tai mene o ngaru. Ia a whasfulu lai tu lai le, I le vaiasu. Soli, o na makua whio lolo a lau sele ni emo. O lau tala e masina whai mene I o whana. Ia mi se lewa si au whana, te whai vai. O lau tupe na emo. Makua I sefe whale. E sefe I whatau I sau meaunga. O le hale meaunga. Whatau ai au lava lava pe a whai wa. Wa whale tonu au lava lava. A whai ua tolu au pese e vaina au whaantau ia Januari, ma Februari mati, a ngā ua malepe. E le hila e alua o e whaakaurou se e vai. A intam whaine e au whapena meni o whana. O le isi au urusi o ngā pe a makaivunga mantua, a wafo. O le tala le nau whaalongo I mai meni o whana. Whamai, soli, e kaunga sa o ari o loari. O wha, ioi. Ia le kaunga soifo. A wala no lanto ilo. Langa fe o le watango I langa tanga. Tango e whaata I taina e whai. E Michele awari I ta I se fulu wha, se fulu 5, se fulu 1. A ngā I runga tausang. Tango la e whaata I taina e whai. Sa wasi o wakari. Pe sa wasi o a whingwa. A e anu e whaidau whaakau. Ma whaakau me maskako mena. Na eva aile ia ile alu atu nala toi fo ia toi e mua fai mai sol kaunga I olo lua e mwhaiang koe wha aula mai la kupere wan a ori sa o loko le sa o loko ai kamai e kako ka sa o pei ar ka foi le John Kieri re al mga ia wha akawang e rea mea whaiang e rea mea ai kasi ar ke me whaia tol te maa politina Ila na tupe le asa sefe ma tau wha polopolo. Ai wai le le fiki. Whamai, son. Lui ai rari. E maa ngai ar wha o ngā lua ka. O ina, e loa e le tamai titi. O na sefe le mea tau o le tupe. Awa a tupe i e tātou le 2 la, 5 la, se lau la, pe 10 la. E le o kauironga ma fau. O le mea, o le oloa le whai skaunka. Whai la mas fuofu. E o lau kalanga o whai au kama. A koe le angar se wau tangata,
a fai o na ye lau tupe wa lau te lo le anga ye lau kupe ene ka ke o le ya ave o o fa no loa kango i lau kanga alu e fa ka mai lau se vai io nga ke ia fo mo ko lu suka na la kupe re ko yang ko fa ko le ya ko fa ka miska me ai o le la si ile tongi ma wala lo tono o New Zealand o le tulanga tau benefiti o le a si itia o le fa mele tala o le so mo le masino a perila o le a si itia ai ia me ta o financial supports ile tulanga pe o le ile ma walunga o le inflation o le tono New Zealand temidei ia mbale kuwai o ngasi ki e lunga tutongi o tanganta whainga wenga fa mele tala Maila matanga wenga o le Ministry of Social Development. O le asi tia, ia le benefiti po peimeni, i le tūlanta i le lua pasene, ina ia o ngatasi lea, ma le Consumer Price Index po le CPI. O le whenga ma lo so fantasi o lo iei le temile, le ana lantou faa lawi lo ina, ia lea si tanga mai le nantou sanga wa tūna i antu, se ia ulia mai ia le nei fo i tu sanga. O i lantou, o loo maua le penisione i tono New Zealand, ai mai se ai ia le Veterans Pension. O lea o le antou maua, le sitanga, e tusa lea ma le tolu pasene. Eoe, ia mai o le wha pia mai le wha mtalanga, e maua lunga la ititi atu, mai le tūlanga, e pei o ne iai, ia mene i o tutongi, o loo maua e tangata whainga. Wenga, mō pei meni e maua i le tailua vaiaso. O le fa mai le fa amtalanga mo ilantou o lea e no nofo taito tasi o koukanka single yo o koukanka laki e yengi o lea o le si itianto ilunga i le tailua vai aso tasi le ave fitus fulma le ono tala ma le valu se fulu ma le fa sene o ilantou o lea taito lua polo no fantasi le to ina ma le lo matua lo soi fuapea vanu se lau, luas fulu ma le vanu tala, ma le luas fulu ma le whasene. O lono winga la, ia nao le asi tianta tau ilunga, e pia na ufai antu, ioi, e pia na ufai antu, to ina lo matua, va aile au vaenga ngā la kurioso, ku fui maafia ku le rua fale ngā ngipo, kai au le kai au, e fai a ku fui lele, ua fai le rua whakau, mai au ke anu e fai me le rua whakau, o kamanga, Ioi, o ngana o e makuansa o loko si kanga o lewa mai a makaria le poa ngangi. Aso mua o le masino a perila. O lo i manisi ufusuia inga. Ia le antantu tala noa i stemi muli mai. Mana tua, tala i veifa nua pe antan lelu. Le piano, wa uma o le siva fa malo. A o le teste e mamoni ai alo faanga. Si siva i malau paanga. Mila mali e le foloa le siva mai Europa va ale le iai o mafutanga wa leva o na vala vala kita le o tele mai le piano wa uma o le siva fa malo a o le tese e mamoni ai alo faanga si siva i malau paanga e mila mali e le foloa le siva mai Europa va alele ai o mafutanga waleva ona vala vala wosi 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 ele au ngale siva ile au mosi efe aina ai foi wosi 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 ifa anoilele ai awale fosi amai lau kenge so wosi eke fo aku wo mani fo mari si ai ka esta we wai ne e masa inai le au matua e pe e fa ale ngoia ba amana tupu ole tau tonga ba fetai maloi mata ba ako lai sene ole alofa lima ile pui manava a o se wota amata o si ai fai sinava awe mata ina ile au matua e pe e fa ale ngoia
Manatu upu ole tau tonga Whaafetai maloi mata Whaafo lai seno le alofa Lima le pui manava Apo se wotau amata Wosi ai fai sinava Wosi, 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 wosi Wosi, 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 wosi Ele au ngale siva ile au mosi Efe aina i ai foi Wosi, 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 wosi Wosi, 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 wosi Ifa angoi lelei ai au ale fosi Amai lau kenga so wosi Ciao, Michael Mamu. Oh, ese marboxa. Tuo lima lunga lona tau au. Anga vale betu matau. Musu musu watu ila natalinga. Wafai so ainga. Ioi ai ua matete a. E avile tu maloa. Ai a kumaloa ona tasi siva Vai se taso la anga Awe Tu lo lima lunga lona tau a Anga vale betu matau E musu musu atu ila natalinga Wa vai so ainga Ioi ai ua matete a E avile tu maloa Ai a kumaloa ona tasi siva Vai se taso la anga Wosi, 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 wosi Wosi, 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 wosi Ele au ngale siva ile au mosi Efe aina i ai foi Wosi, 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 wosi Wosi, 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 wosi Ifa angoi lelei ai au ale fosi Amai lau kenga so wosi Angoi lelei ai awale fosi Ang mai lang si pea so uosi Ifa angoi lelei ai awale fosi Ang mai le photocopy so uosi Ifa angoi lelei ai awale fosi Ang mai le pogisa so uosi Malol te tua Fofogamua ia whatalo what fo ili nei mai ngore tula o Aouli tala mo lau whafonga mai mole le tio sa mo tlima i matolo a mo au kilani tala tomoa. Tōn spuruaso le iei sa mo i lalo polo ingo wharo lam te tupu whafoseo ngore pala luo le kise o iani. O se professor le te tonu i le tua walangalongo ina le aua le tongi o e kale sia tupe whalafonga i ni stila. Tā longa. So te liu Georgia Miller mai le pepa sama ma te ile Blackburns, ile Champagne, ile te tofitu i Hong Kong. I whawhangai al whalau te lino nei tala. O sina taimi le mama tu nei sa whaiai se whailoa inga le tamatai pārimi o Samoa, fia me Naomi no ta awha malau tu tala i le tulu. Le sa ia whailoa i le whamauni eina le ao le malo i se polo inga. O le aiei o Samoa i le tūlanga maa le ale o whalamlau whaposei o no le whaawau o le whawhitauli. O le ele tise le tunu, o le apolo inga le ao le malo, e tu sai ma le vaenga se lau ma le limo le whaavai o le tunu, o le ape la wan fugu, o le fola folanga o whaavai whaafosei po le proclamation of emergency. E ama te mai le vai luanga o le pōna nei, o le eisa mo i lalo le maa le ale o whaavai whaafosei se i au, lia le tulu stuivo aperila. O le whaafitau li whaawau o le whaima pē o le kise o tau tinoai e le malo, le tele ai o a fianga. O le tamau aingo le tunu, a fianga o businessi, ai mai se tangata lau kele. Tā whaalia e fia me. O le whaafita au le whao no o atu le se fulu ma le ono pasene o tama ainga maua whalo toi whale le tunu le GDP. I le lua whema le rufu lima o le alusi ai. O le polo inga e wha maruina mo le tos fuluaso o ngā rurua le māloa mo le tau whale lei o le whaafita au le mākanga o tupu mai le tunu. Wa whata oto le māloa e whaiere toi loilonga le tūlanga o le saulo tonga o whala aparo tonga mo fsosani e le tongi e intupe le tongi whala ponga. Lea e alo fia e kale sia ona tongia i e tupe whala ponga i sila. Wa whaalia se professor election te tununga i se tua o le tūla fono o se whata ianga lea moni i sila. E ele manatu a whaia e tongia e kale sia matapua inga i tupe le tongi whala ponga
O le ai longa ona matua I masua I le tanga tupe al malo e peitai. E le ai. O no le vaanga telo e ka le sia matapo inga. O lesi terrain ni whaalawa mutonga mo sosani po le religious charities. Matui na iai le tūlanga sa aloto ma le tongi o nei tupe whaalafonga. A o le tūlanga sa aloto ua whaia ne iai le ilo ilonga ne malo e peona tapunia I le aso I a tāru sanga whato ai. A o se tasa tangata to mai whapitoa ua I whaalia. E te tawana tu ua I pe e ka le sia matapo inga I le awane tongi tupe whaalafonga. E au fie maloku e pia le aliai ma ile kero fevesia inga pia le Gloria Vale ma le Destiny Church. Ma le ele kamatai Professor Dr. Juliet Chevalier Watt. E au noma e ka le sia matapo inga o New Zealand o le apalasi le mativa ma fete ina inga. Ma ia ta wai o le ao oi New Zealand si tulanga pitu sino na mativa. Ma o le a le toi ma whaina toi whaale le ma iai. Ma tuperitongi whaala fonga tanga talo kele o le asi iai fo ilunga. A wao le a whatino ai le malo ia ngā luenga. E whaia fua e whai te wape mapeo e ka le sia matapo inga. E peo na whaadia e Dr. Chevalier Watt. Le professor o lango le no whaanga wa o ngā whaalo ia a le te piringa I le University of Waikato. A mata na ia whaia sua su e ngai tūla pono mo e ka le sia matapo inga whaala tonga mo visasani. E au fiai maafia ngā te maunga inga. Ma se au ngā o whaala tonga e ka le sia le siria marchiputo sanga. I se tantonunga, e te tau I e kāre sia ona tongi tupe whaalaponga, e peitai. O toi suia nelo na mapo pau. Ma ua ia pui ai e kāre sia matapo I ngā awhea ngai male lusi. O lo lātou tūranga sa o loto mari tongi o tupe whaalaponga. I le toilo ilo ngā le malo, le o iari fuafuanga, e fōla folaina. I le aso le tala whara tau le tupe ia me. O le lāsa airinga, ma Professor Frank Schimakoa, o le no fuanga wa o onga whātou stusi le University of Waikato. Tā la whaava senga I nai e tusa mali tolu wape ia e kāre sia mtapo inga New Zealand, o lesi terraino whaala tonga mo sosani. Mali tusa mali onos, mali lima wheo lātou sui po tangata ngā rueai, e unoa manti tongi, I le tusa le mali ono tesi mali tasi piliona tā la, sa wha sao ina mai ai le te mau ainga o New Zealand la ia, I le lua festeful mali panu. Wa whaaria I lātou o whai masua tangata whaingarua ngai New Zealand, tangata Pasifiko lo whaavale ina. Ai o silia ma le lua tau stanga taru na maa ese ilo ilonga le maruia. Tā iai le porkalame o ngānu ngā whaavai taimi a le Recognized Seasonal Employer, ia po le RSE scheme. Tā mawai le ilo ilonga ia tūlanga o tau sia tangata whaingaruenga mai le Pasifiko ni whainga whapolonga o aso nei. E lata mai nei sa whato e delita mai tai Minister o Whemalanga inga, Erica Stanford, I le le of sota inga winga I le porkalame matai tai o tangata Pasifika. E ti sa maras fuktol wafeo tangata whaingaro nga ti tono ni sila I lalo le por kalame mai Samoa tonga mavunatu. O lo so ni ele sele ino tonga vine ma tonga la au aina. E le o yesi tu la fono e manao mi ai tangata whaingaro nga I lalo le por kalame a vesi aso malo lo e tasi ile mai se tasi o le tele o whawhitau li sa la ngā ile minsta o whemalanga inga le tustanga bobai. Ini ti singa o ni talanoa nga sa whamatuina ile mai ngo tala le One News. Sa langa I fo ila tunga lunga I iso no fuanga mo fale o no fai tinga te whainga luenga e lo au seina. I e tūlanga o fale mo le ola malo loina e tusam whāturunga ma tūla fono mo fale le lei e po fale mo tongi Healthy Homes e po Residential Tenancies Act. O ia vaenga e lo mo mi ai nei lalo tūla fono o iei nei e ulafa. O to tongi o fale e sau mai no tongi o tinga te whainga luenga. O ni iso tinga te whainga luenga sa la tūlunga I le One News. O le o I la tuan whaatangata whaatong tonu, Robert. Ai o tangata ola, e la tu ke mo'omia fo yasto malo loe ave, o no le whainga tau ngā ruenga. Ai o te mene ua whaaria le whaatonu o le ofitalo ia le Pacific Legal Research Mall. O tangata whainga runga whaavai teimio o no nofola mai no whanga e lele le tūlanga o iai, mai matua I le taliaina. O le sui o le Committee Pasifika e le whonu whaatonu Union whaatonu inga ia nia pātoi, ka ia longoa I le television. E ro te tonu o tō telo tangata ki witali aina nei whainga. E mai se wheo mai o tangata whainga runga no whai whare pū mo mo. O le tausanga e roa whema le furulua sa mau e le komisio i ar tau o tangata I whamauninga ma mori mau. O tangata whainga runga whawai taimi o no nofo wheo mai I tono potu. Sa longo I Professor Gail Paterico I le One News. Sa lato mo waina mori mau o tangata whainga runga I nofo I whaleleanga. Pari mata upu I tongi o whale ele tar whenga iai. Wa se tasi o mata upo se potu e tasi. Tano nofo atu ai lava I leo to fiti tangata e wha auki o piai.
O ia sa o fiai tanga tata paina na malo e whana tinaki o na whai te fo i le whawhi Aoauli. Whari e small, le whatono le opitalo ia le Pacific Legal, e u lava ua whaafia o na longoina i latou e whainga malo SS. O le la tili vaina whatinongo i ongo i loilonga te tasi, a e leo kai o na whatinoa i ngā ioinga mau tū. O leo la ngā lava e masani ai o tue te liu nei tonga mai fōringa mai e leini meo whaleanga ina e mai ai o le mafu e malosi sa lulu i le vameau nei. O le mafu e fitu le malosi sa lulu i le luas funi minute e te ai le tasi le vameau. E o ngā tonu le fitu ma le iwa ki ruka mita e saute se stai o hangai. Tasi o motu hapai. O whai loilo ngā lulolo ma la tainga sa whaamatuina ma tāpai tangata e o ino whanga maululunga. A petai. Ai lo la inga ma tsunami sa to e tau fia pule nga falo to fale ai taina le lima de vao taimi tonga. O Ben Maloney o New Zealand inu ko lofo i lunga le wafu Queen Salo te Wolf. Ai fari ai le tori sila Pasifika. Ile mem fai ne fari mai ile ai ma se mesa fale ngaina. O George la tava le tu sta like tonga. Tai faria o lo fatali ni li potu ni mesa fale ngaina. Ai o me uma o to te liu lava i me mastania ile o langa tonga te vanga nai nis. Onga o lo te punia. O le vasone i le whalinga o tūmanga nu whapolentia o maulunga i o kino ni ASB Polyfest i le malaina Manukau Sports Bowl. O le lima sfuru i leo tau sanga o nei whalinga ua vema whalinga o tūmanga nu whapolentia a onga pito tele i le rolangi. I le whauasto, o le whamoe moe amtama i le solua e o le solimo aprila e silia mareona sfuru a onga a wai ai feitu wafe mafe i au whawhiawhia o a onga o lea whawhiawhia ai. E ono i a whata whawhiawhia o lea vaivaina, leo lea vai ai whata whawhiawhia Māori, Samoa, Niue, Rea Kuki, o Tonga. O lea surus fulo ke topo lea whiwisa lau whits fulu ono. Tā mua whai ai le wharinga o a onga Maurulunga, le sa tari Mālori Kolisa Hillary College, leo ua whaingo nei o le Sir Edmund Hillary College, i o Taran, i le na o le whakulupu, mai lea onga ono, i le whāskulu tamaitia o ngā sa whawhia. Ai. E tālonga sa whao e seina Georgia Miller, i le lau loa Maddie Levi, i lona teiteia. O lau laka piuta tō whitu tamaitia i le Blackburn, tani sila le tolu ai leo manu so o le tamarastanga te tō whitu i Hong Kong. Luas furuana sumara iwa score, tā manu i Australia, sua ngā champine le pōna pō. O le tamaitia i lusu te stausanga sa whasala i tua mole 2 minute. I sana te alfa sol tula fono le afa mua. E sa ia to e tawialan te se le whaaluona e kolosio le reina skoa. Australia i le afa lo na lua mo le Blackburn. E mai se sana te alo ta ua mata ina tele i lona to e whaua eso le polo ma te punia i lona whaitoa mo Australia. O sua ngā champine te maita i Hong Kong, o le ngā tau le pe taua inga i le vao au malolosi i le whaasolongo ta marisanga o le rakapia te maita i le lorangi e lua, New Zealand ma Australia. Stau inga fo i le vā whetua to o lua pito sili o na mata ina le rata alo Miller ma Levi. Levi wailo ai o se cheat code i Australia o le teine skosilia i le nao lusuma le lo te sanga. Ai wa mai alava na i pasila se lau ora sumale a varspuru ono o sikoa a Charlotte Catholic i le taalo ngā pulu i le kapite to fitu. A o whasta lei whapo mane malaya Miller i le afa moa sa tilo ai o whaalua na kolosia Levi i le leina skoa le Blackburns, i se tamo e mamao. Ai na watoe te riu te Tonia Miller i le afa e lua o le malai, i le malai lea. Ai e whaalua e fo i le kolosia leina skoa Australia, ma tā maua i loa le lātou manu malo i le Sapini. O se tā alo mata ina le mana Pasifika ma whaua wai le tālo ngā atoa alo lātou whaavai vai o se tasio au malo si o te amarastanga tupulaka pi Pasifika le Crusaders. I le lātou lava malaika le stete i le pola stona i Pasu ma le lima i le lus ma le iwa skoa. I le ngata o le tele o ni aisa manu malo i le au le Pasifika le Crusaders. E sta whātui nai fo i se tala anga i se mua le o manu malo i le au e whaste fuman whaona manu malo. I le champino le supalaka pi. Taru mai o na awaina mo na Pasifika le tamarasanga le supalaka pi. I le basta ruai sta tāpai e kapteni Arista Vea ma le whaia o ngā whaurulu whaalongo tana umanga. Ia la tamata alo e tali tonu ia i la tō lava e ma whaina manu malo. Ma ia le leila amatanga le ta alonga. Sao ia o na whaia mea whaingofie ma tutu ma wai lava i le vars por minuto o ta alonga. La longo i la whai li poti la tu te malamalama i le whewheu le lui tau e la tu te ia i le ta alo le mana Crusaders. I le la tu malae e whaingata i se au o na manu malo. Ai peitai. Ta ta i e sa vea i ana whitepita tu toa.
Te tu ai ngota alo sa la tu kalanoina. O lo pala ina lo le Crusaders e o lava ina si lima. O le soi longa mo o Black ma nonu o ia fa vai na foi se talanga ina vera mo se ulu tamata alo siro no matoa o ta alo la kapi. Lava lea. Ina o ta alo le tamal sanga kalapu no mermo mo afrani. O nonu o fasu lo teu sanga puru masina ma le marwasto. O le matua ele temi sa tamo e lunga le malai le aso na nafi le mo le kalapu Toulon. Ele ta alonga le sa fai ina le Castros. Luos furu valu lu furu ono. O nonu e faru ona man malo e champino le ipo le rangi lo Blacks. O le whātoru i eile on te alo mō Toulon. Le esa mō te alo i le vāo le luawe suru lima, i le luawe suru valu. Ma le luawe ma le luas fulu le luawe ma le lu futasti. O nonu sasu i le tonu le winga forani a Captain Viriera. I le o ngāru tonu le Apolo Nua o le tālonga ma whai e whaolona sao au tū. I le seti no le skoa le wingi fiti. Chiuta mua Nicolo i le fitu whaminute o le tālonga. O nonu sa mō whirifilia ro Blacks. I le luawe ma le lu futolu. O ia leiso i la tau e ona ina kalapu na kapia le San Diego Legion, i le tamorosanga kalapu Amerika a le Major League Rugby. Tala nao ne yaso, anga le leisi, i manuia toi tula o le Aoauli. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tau tuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso.
le dawa whangale turu swapo pokona o tātou tala I vai whanua o le ria woli o la sanga fua mai a se uli o malau leifi. Ia wala wale longu puiari o lo topa I amalo o topa malu. O lewa se antu le valo anti as full mal valo minuto o te aina ia leitu la e lua. O le dafa ua saudi mantua po le dawa anga yantu po le dafa ua maua lau kapaka I lo toa o a onga ale whanau. Ia malo le foi, malo le sila sila. Ai a whewa iswale tono lau tāwale. Ia atonua tawana o se temi fo ilele liu el tofa ia peleo no sa ilista ta valele totoma laudanga ale telenga ia leala au kuso fia lelei ia malafale ta valele enterprise motor group I markaule o fa just mail de ia wo la so fo fa talavantu leala malo le sa malo le tawata ia atalo patu la so pa ko mo ia malo fo ile tawata I malo le tau fo I wale ta po ina po se ta tu lo ia whakalawatu le o losi tātou atunu o pai koe na mō mai tā whakalawan le tūla le aso ia tani tonu ale manatu o lo tātou tau pai ia maua le ia kia malmanuia mai le I le lo whalia fui patou o le atua ia a tālo pāti tātou enterprise le nei aso I le loa si tātou atunu ia maloso I fua pomoa Tātou te tau whaiwha mālola wā, leala mālola, sai ia mālo fula wā mālo siulu toi aso nei mō po le aso muni. O le dei māsina o Matthew lewa tātou iai, o ani tāpena ngā lau futalenga, ia mi se fwoi le sunga lali po le Jerry, ia ma le tātou company le enterprise, ia whaafilo ia ia le tumai tai ia a perila I le aso andrea. Ia, se ka ua tūlanga lea, I le tūlanga ia o whātau o mele o ia le fuwatato o si ui o lei masina o lona winga ele ngata ina o le aso molbuli ne o le utampai uma ia company pole le ina ia na oni meet le take ia fo ini tulang whapena o lona winga a whape te su le aso ne su e sauta vale e mautinoa lava le le tio o la ta mafai lava ina ia tapuni foi api o mati alae e a foi e le tu lava pe so lo vinga la o famtalanga o aso le leia nei le sa ilu se sa o aso buli o masina pa foi la ina ia tamfai fule le o mati ia mati ia alae foi le ia tu lava o le seios matulanga pe na ia e pe ona sauno in Fikalaiga ia o loo tu maua tātou whapitoa a tātou promotion ia po campaign fo lea e awhita la I so se taavale ia ai o loo iai fo taavale o lo mwhai ona maua I le lua afe po le tolu afe ia pe te mana au fo o loo iai option ia te oe pe te mana au whatau e te warranty pe te mana au e transfer I lau account ia pe te mana au fo e discount ai ia le tau o taavale ina ia mawhai fo ona mo fa ma venga fo le tūlanga o le payment o lo whai on tongtongi ia o tūlanga na lo wha wau pia le tātou campaign na I so se tāwale e whātauina I le nei masina so ele I mai loa la pe wha wau o tai au ia po o iai fo ia se isi fuwha fo le pūlenga mo se isi campaign ia o le a whailo fo I le mo si la fia se tātou atunu ia pe amanoa mai le tūlanga ia a pe foi lo ia so se tūlanga fo le o se tāwale tuai ia po se tūlanga ele o le uma de tongi ia au e au tilo ia o tau ona sui le tāwale fo lea I o to tele tamai si po to telefoni se le ainga ia po la lava tūlanga e tau ona upgrade ai lo sa ia e mai ma sunga fo I le tātolo toa nei enterprise manuka ia mawhai ona pe soani le tūlanga ia o lo inga o lo whai trade ina tātou tāwale ia o la lava le mea sina ngaro ai ia le customer ia o tomi tātou toa ai a stelo tātou piki apu ia tanu ma le weekend ia o lo wha lo tele tātou tāwale la iti tūlanga po lele lalo se fulu ia o tūlanga I tāwale po ia nia niulo inga lua wha o le lua tolu o le lua o mwhai ona available lunga tātou website ia tūlanga ia mai se I tātou lotoa
ia o lono winga o lo maua ia ta'avale mo so le paketi fo lele e fuafua lava i le mea o lo tinagalu ia la tolu tausa'ili sa ia a fa'apea o lo tausa'ili ma ia mo fo'i se ta'avale nei fo'i ia vaitau ia ai ona so tai mai i le matou numera lea o le o Barcelau ono tasiono fa'atasivalu o Barcelau ono tasiono fa'atasivalu ia mai ona pili mo le sunga le pule ia Terry Coon ia o le tamafo ia tau o papo ia po ona nei o le ala au kusa mai ona soasoani atu i te tūlanga o lo mna ia i le soasoani ia o le matou e Trace o le 573 Quay South Road i nei manukau i le mpai e tau i se building for i se fale e lani moli ia e kai mofia ona o lo ia enterprise o nalo o maua i matou so ia tūlanga po i finance ia o lo mawhai ona o lātou o le umoni a manoa o lo ia tātou website na o le enterprise card.co.nz e mawhai ona e sila iai a pēpo ua o mause sa o lo ia le link au tapo ka avali kaitasi mawhai ona ai mai e lau finance pe a whapele o sewa noe su matala mai e au tātou lotoa ia ai me te po i lātou o lo tau mau atu mau kilani ia pai fon whaanga mai tātou website na e pai mai lau tau sana ia mana pai leo na whaanga i o ia te mātou i le ofisa ia Fofogamua whaatai pēle lava mo i mātou a manoa ia manu te leina fo'i ia lawa singa o lo ke anu marau talaina i toe nei aso wātau tuaina se tātou atunu ia lo pangia fo'i le tua le tapuaina se tātou atunu a tātou tue wheloa i se malamo mua whaasoi fo'i Sorry, for my ear. Maria, le tau whai le ala wa veala wa ia mawhunga taupula boli. O le tau tūmana unangana le Enterprise Motor Group 5 Great South Road i Manukau. Wala o yele numero wala u fua le oval se lau ono tasiono fantasy valu. Oval se lau ono tasiono fantasy valu. Ia wala wala sa ilinga leo susa. Le nei ventau o le tau sanga. O le walus fu 5 malafu mirute. Wa te aile lua. Samoa, wai la le vasa, la le, oe inu
mole so te filo malu. Ole tu feel te ne Samoa ya mala mala male ta ngole sua. Le palu ava male sulla tonga ya mana tua. Ya mana tua. O tu pulanga tala voi nei aso. Kasi mana ufa ali ali malu ai ti le fa Samoa una ole nanu. Fa mole mole so te filo malu. Now ya e mawale poto sili awane ya ona olo lua ia sili loto. So from Malina, the Sunga Yawino, the Divine Ola, so you know, after nearly July, Loa, yeah, or late to a fat wall, the radio Samoa, Polygamila, only my phone will day as song of 4. See you nearly July 5, the day for Yafi man, all over there, solo Malo Sicilla, Malo, the Fanto Door, or my oil, the Divine Ola, so why no follow out. Yeah, but the night to tell you, want to see my say, Bova, yeah. Ja, le ring for telefoon ja Lucina anti lema tomelta to Porcalame. Elanga leo tira ya sina leo amelia fa mwana mana fuala au. Elanga leo to malavale ma tomele divine olea. Oli. Oliver Yasolidi. Oliver Yaso o leo le afato winai e le Porcalame. O faingoina ole Polyfest lua filolima. Ja, mai antofu yele limas futo sanga talu na fa vaina. Ja, le fo ia Porcalame. Ja, po o tu manga le Pasifika. O lo fa pele o fa tiroina e halo matamba fa na tutonu o a onga. Se tasi mafuanga o le na ufita o tua ilunga o meni o penga te fa ilang. Ja, ona o le tulanga fo ilele sa tuli fa ta miloi. E leo mo te fauia nai o tātou mātua i laso. Yo, ele tulanga fo ilele o le Dawn Rates lena mamoli ele fa to singa to mai tai sa ave ma pale mia ile dava tau Jacinda Ardern. Ma le finga malo ale leiba e tangata Samoa ma le Pasifika. Ia ona o tū manga le fo i whainga malo e Michelle pale mia e ia Malduni le dava tau. Lena tuli fa au pu ia na yu tātou tangata i laso. Yo, ia au mai kanga kari inge ia di fa whainga ngari ko o kongu. A koe kuri rea whapenga. Ona ole mo mianga. Sa mo mia i tangata mai sa mo. Male Pasifika. E o mai e whainga alwenga tu tonu. Ia o whalangausi o loi tono New Zealand nasu. Ia o male a koe suri kula whunga e koe kuri whaka milo whapenga. Ia lele. Ia maa loa ia tātou leon sa. Ia antono stemi. O lea o le nei o lea whapele o na mawanto hiswa talandanga foi. Ja, mole fa moile am tuli ele asolulu asau nei lo winga nei tai au asolulu par fana. Ja. E tele la vala ina amantale stage ta tola va Samoa. E tautalanga fana wa onga. E an want to le asolulu ya so tofi as froilelo. Ia pa olo makako pake, makako apa, makako fala. Ja, amanta ina ya ta mo meu fa fianga fa le ngnu. Esto na iane ua makuale ofi ngā ele ifia manu kau sports po. Ile to telefo i o ainga wo me masan. Ia mi se mantua ma tau ainga i la tau. Ia o alo ma whanau le tau sinio. Ile nei fo i tau sanga. Na o te atu i tai o i au kilani sifo le sto nai. Sa whai eita longa re whanau. O watu lei nai le o ngā Kelston Boys High. O le meu te antai, soli. Pea ma le lima le lei potopotonga. Sa whaia i tutonu. Ia, i tutonu le lotoa le aonga. Ia, e se laka pila sa whai mai o. Ia, la ngau le si tūla na mantoa nga i ei nai le basketball. Ia, wa o fiu e su ele malai tāpolo le sunga le au yantawai. Ia, wa o le mawa tu ia le malai tāpolo. A le me whai e lau tala. O le lango o tau mātua. Ma lo le whai o le whaiva, ma lo le whai tama, ma lo le fai whanau lele. E pito i tō tele ai lava le potpotonga le na ua i le tai haole. I le potpotonga ala ma tama whanau o Samoa. I nā i kele stone, wha ma lo ntu e atu tōle whanau. E wha pefo i o tau mātua. E le se mea whai ngō fie tāpenanga e le o se tūlanga tau ngō fie. I le tau mantau le soifuanga le wei ia tutonu o New Zealand le vai tau.
ai o no o fa ali pe le tau titi fai tama na paua o lea o la tu wala no mal tu wala no fu ile tau sanga te tas o lea le tu langa o lea o tiel tau vanga ile ni tau sanga ia mau pe le to vai ia lava pe le o no sa awa ile tau sanga o le nei fu o lea o nanga radio Samoa ia nga kau kupu mai fu ni pe fea ia o no ni si fu o tu langa mi se lava me ni o la nga tongi ia ma tantou fu i tono komiti tantou ia fa masino fa mole mole a wala fa pito au nga fa fu ile leila wa onga po na yo tei po to wa inga a fu ile a makarka ko kau vanga fu ile le sua fo leri ia fa i u fu ile le tantou tau vanga ia e fa ia ma fa maoni o fa va no filima ia mau tiute o le na o to fia ia tantou ele o se como fai foi ele foi a ko a me le mele como fai ele o le tu wala langa o le mena le tu po nei pe fer bena le tu po nei le ves i tu tonu o nei en tu e mo so sia ko ora vai fai ka ko fa mo fa pengi e o mai volava ya tanto no volama to e milonga i ko va le wak o e mo tu le tu vanga le sai lingos tu sana le pasifika o e mo tu le melna o e mana tuala le wha masino le na wha ululu iai. Ia le au wha masino. Ma le tūlanga le na o iei le whionga ia le antau. Ioi. E or kimi e sa welanga vale le ule mwhenga sa ule vale. Ioi. O le mea nae o iei mea ni. Ona. E mo o mia le tūlanga foilele. O le mamar. Ke no me ngi o fanga. Le ki o vo ia tala ile li faul. Fa mai. Tu mai ta mai te o mai anta. La nga vo ia mama lo to me ni o fanga. E ala vo inga fe ai nga i me ngi o kamaki. O ta tu tanga ta matu tu. A ku o pewa afkangi si mai kamaki fa foi kalo. E lua korumingu ke ko kurunga ko e ko fe mevo. E para si mai lo ia ta tu tanga ta matu o le mata o pule na faifafu. Ia wa amakalonga kako kalangoa lo mo me pa ia. Wa kako kalangoa I me vui o faru penga. Wa kako kalangoa I vere kako kalangoa ia. Ai a tu upele ngā ruenga ia. Ia wha maoni le wha masino ma ia siva le tamaititi I le mea ngata ilana le tamufai. O le mea ngai I sele mo o mia. Ia o le na meitawan tui lunga o tātou penga ta whailang. A fai o nai te fianga I te matamata o oa I le gates e sfuta la I le aso. Pea wa penai te alu le aso I le aso lulu, tofi, asfalaile, astona. Ai a fai o te fia alu I aso dai wha ai e fia sefe le si o sfuta la. Men fai o e alu lunga o le upenga te whailang a le Polyfest. Ia o I nai lai wha sau I nai le si o sfuta la. Ia a fai na le tasi le aso o le te fida kalo e te alu ai o. A wha tau online lau tiki. Fitu ta la lima sefu. Ia? O nei vahenga nā mō lau sila fiele nei teimilas. Ai tau tua nā mā tātou. Si wha mole mole. Lua whelua lima. O lewa tātou iei. O kā koua makua sawa sawa le alu ilu mo le teknolosi. Ia ma le māla malama wha nei o na pō. Tau tua nā voi mā tātou. Si kau whala I ki kira mea ngau leo aku wha vesi me iei o. Ia lewa umana whantu le talau le tua lalo. E tāti atu iau tawha. Ia o le vasenga o wha masino. Nā mole mole, tātou whaia se me a wene I tupu fwoi ni pewhia. Ia le teimi a lau e fwoi tong. Ia wae umangi fwoi ngai mea. Ia o fwoi le whiawhila sko ngai. Wa sau wore karafa mai. Ia, anga ne wha au ai ia hai, o ngā olonga kei, alanga e kau iai le amarea. Toli. E kaku ere o kongi o e whai ngā mea. O le tātou teo. Wawa I ua misi a koa le anganga o le aso. O le anganga o le aso, o le wha manantulea, o tū maanga, a le Pasifika, e tauala mai, I alo, ma tama whanau, o loi to tonu, o kolisi, to tonu, o haonga. Ia a whaiala o lo wanganganga ke alu kongi o ngare, malo. Su e lo male awala a le malo lo, ua whai I sisima. E makwali au ngā nal porkara mele iau. Langa fui na le malo ale mene te fialu tonu yo. Ia, ka kia kui nga. Ia, lele, o lewa toi lu se fulu, ma la fabiru teo na tale au le tu la. E,
tolu tafol tolu na udan tulu tatu tala iva ifanua ila ngata peritani ima tala I ta alonga. O mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta upu tau fe malanga inga. E au fia ima ta upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Moli mau iwa ainga, leo, matofo I tau mawha ese atunu o le Pasifika I le ASB Polyfest lua o lua lima. Tātou wha manatu wha atasi le lima se furu tau sanga o le nei wha moe I le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Ra e mau whai wha fia fianga, tau mawha, ma mea tau lima ua saunia. Le ASB Polyfest I le Manukau Sports Bowl, mai le aso lua e o atu le aso lima o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma saulango lango le wha moe. Tanga iane I le www.asppolyfest.co.nz. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umia I so fale motu le lumanai. A whai fo I so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ailo maota, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Malo soy fua, o se Fofoga Samoa, Radio Samoa, tasi lima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Like to love me,
silima iva tolu amo Radio Samoa. Tasilima iva tolu amo. Sing whangamani e nā o le tō whai tulei mati a Junior Vailua ma le pesi ua whai ngoina o le sāri ri I nā ua toi whamiru tona tāle o le tūlain tolu o te ilo le sāri li e tu nai masalo hoi le le whātatau le tanganta pe o au e le whia se malu o le tai au e le I whia fo I se tau singo le awoti o le aena o le whangu vai ale mea e le ia le to mafo I ale mo ya iwa umasana tausinga I lau vai tu foi lele lona la e le ngatu I le aulele ya e fa pe foi lau vai tu foi lele o la e soi fo malolo ina taringa ya le mo le ni vai ngola woli e va tala vantu le lua sa se lua
Ya, lau sunga se yuli fa pe fo ila talenga le moa ya a fio mai tala mai au ile tato filo inga le divai ngole a uli malo so fu ma wi le langi e ba. Ya malo lava so fua si manu. So fua lau le lei lau sunga fa tonu. Ya e tasi ai fo yatu. O leo te mata watu fo i le faise tau singa ile ave ese lava fo linga la le lei lau to fa. Ya fa felo yatu i lau to fa e me se fo i mamalu pulenga o le Radio Samoa. Yona tūlanga whaalupe malo le tau atai malo fo ile ngā lulue. O wholofa mwhawhelo yatu fo ile mamalu le atu nuu. I au whai ngā luenga tutofi. Whionga i le isea sunga i toi ina o whaurulunga o i ka le sia taitasi. Ia malo lava le no manua wase manui o Samoa. Whai latu fo i Samoa i o maave ese mo i tu maululunga. Ia i lea ngā whatia so mātou whaamtalanga. Ia tauna mātou whapea atu tālofa lava. Malo folau manuia malo fo il tau ata ile ne yaso. Ya, tātou te tau whai wha malo. Le moa nei te wai mai tau mai wha pe wa lea watu se wha tūli ma lea. O vai a kuloa i loula e. O vai a tu fwoi lele le wha funga ina o loula wau. Ia e mi se lai pe o lena e su mai wantala au mai e wha whia au mai le whionga ia se yuli. Ia o wape, whetau le leia ma upore pese le whatua au mātua na nei. Se waka fia whale ali le fua le toa ngā youth lewa ia ilo soi fua le mo. Ia e fia maia, ma tala maia au. O lewa na o fia papa i au au. Ia a wātili ai. I lau wa ai antu le ofu le AUT. Ia whaaftai mo le stala ma le pili a onga o le simesta lo na lua. Le tau sanga e maa lo le soi fua manuia ma le langi e mama. A fia maia ma tala maia au le Radio Samoa. Whaftai, ia i le toi whaasiti whamtalanga, pa wale me whaftai mo le whaavanoa fo i iau o mautanga lue, ia e se i soli ei fo i o mātou tangata i le nei vaenga le asa e vai atu le whionga le whaatonu o le tātou ASB Polyfest. Ia e ala fo ina lili, ia si o tātou ele o le oli ia o le foli, a whapena fo i ana tali le lei e o lo o tali mau. Ia on maua fo ise fianga yo ma o tangata pe o fianga sili de na seu. Ma lo fa tai io se umana matu lo ni lo tu si pe a umar fa moi moi. O fa moi ale na. Ele o le so. Ai sei mai ar fa moi moi. Yo a ole va ve mai le mai ta wolunga ai ni fa moi moi. Ja, o tato. Se ale le mele o le antale mo ma se yuli. Ele tu ma ina se venga. Antonu se yuli o le tele o tau sanga o mawai. Ia pi da tau tu ma fu ile le winga o la utala. Ele ma sangi ai le tau tampena ile tau sanga ma le tau sanga taluna e pale mai. Ele fa tofinga fa tonsili o le Polyfest. Peter yane. Ia o le tau sanga winga esele nei ila o tau mawai. Ua lima se furu iai tau sanga. Ia po wa tatu talanoa fo i ile pine si liva ia po ole upeli si liva o le Polyfest ile nei fo i tausanga fa malole on sai malole tapena se uli se samnoia o a mai tapenanga. How is the preparations for the 50th year for ASB Polyfest coming along? It's going really well. We've got 77 schools and 291 groups, 11,000 students coming to start performing on Wednesday. So e maka kai au mako flag raising, ma le pōwhiri, ia le asululu, e maka e mako kauwanga launga, ma le diversity, ma le Aoauli stage. Se furu tarsi a fe tamiti a onga leo le a ngai atu o me le solulu e jauna stona. O le asto estimate nei ei se yuli ile mamalu o mantua a inga wo me masani o le a la ngai atu o yaso yefa. Yeah, i leo ko fo I kako ngumela before COVID. So probably looking at it between 80,000 to 100,000 people coming on site. And we'll have probably millions of people watching us online. Wow, man, that is a lot. Now, le moa o tausanga umawai na man tau pati atu I lo wala whaiva. Ia o e sau noa foi. A misela wale teimi o tautalanga le whana wa onga. Ia antono la ni tausanga ia e se foi le mtanta le o to fia ia lau. Wa antula wa talang. Ia antono o e le wa whaafoina ma wha antonu tonu whalau. Ia le whaanga solo le lei. O polo kalame lungo le tātou stage lea. Mo alo matama whana wa Samoa. Ia mua wha malo sa ili malo le tāpena. E le o se tofinga whaingofia. Whamata whaingofia le vaenga fui le mantou le whamai. Seli, ko ale wawui e ringa le moe le koi sau I luma. Ia ale tausanga le ting. E le se tausanga whaingofia. Ona,
e le ngata o le 5,000 ai ona o laini whaafiafianga tamiti a onga ia o te ilo foi e to tele le whana ai si au mai sau a wivi o le aso lulu e tau la stonai o le tantou state a Samoa lau talinga le mo tai lava mo le avanoa se manu tai fo ia mo pufala i au yoi e le titi fo ia ma fatau va se va ai le tofinga le wa iai tai fo ia le fatonu e mese fo inisi fo ia o le komiti mamalu ia le fatuatuaina ma le tu mai fo le avanoa le po fo ia i malae le nā tausanga se tasi fo ia tina o loa tausanga lana tautua tina ia melenga le nu ia o fai lava le fina ngalo le atua tina fo ia toi sulu brown o le ai fa tina ia le nei komiti e le fa ngalo a fia sio na vau mai le tau mamau mātou te lango pe a iai rei fo ia nisi o le komiti o nisi o tamali o le atunu tama fo ele atunu o lo fai ma komiti fau tua le nei fo i komiti o le to fata wanu ia pe on sila fio fai a onga le au maulunga makoli ia fata si fo i ma le fionga le tai fono le mato fala tonga le foto malama ia le fionga fa masanga to filau niu le vaia siliva nga tau ia e pe o naito ina ia manisi fo ia o le fala tonga e lango ia ia fai ma fau tua e le fa pe fai so ma ua malama o ma ua mal tamaitai po le sunga tamaitai fai a onga ia rasela la fai le wili le fai a onga i kolisi o Tangaroa ia o ia lea le mate to o lua i le whaafoina o le tātou malai wa lewa nai mai tua le maia vatu le whaafonga mai o le atunu nai sai tonu lavo le liu ia o avanoa o fai le atua le o mwhai ona mātula i mai e tau ave ma wha au pea ngā luenga pea ona iai le whita i tunga tina ia mele ia mali tina ia toi sulu o le aswa tae au e au wai atu ia nisi le sisi ngā fua ia o le a onga lea lo tani malai mo le tātou malai o le a onga mawalunga papatoi ta ilua tausanga ia masui le a onga e tali malo le ua lua i nei tausanga ia ona whaafoina ia pe tali malai le sunga ia Timo Morisa o le whaia onga lea Papatoe High School whaatasi e fo i manisi lona au waa ia le iei le tina ia Margaret ia manisi fo i o whaia onga ia o la tau ia ma la tau whanau e o mai so soani le tautua ino le tātou malai a tau mātau isi tausanga lo iei nisi o tamaiti o atu e toi suia ino foa ma toi ave ese la pisi msalu leo tota se watu le whaafonga mai le atunu e o a onga nā lo nafa ma le tausinga o le malai ia e mai se lava i tua pe a whai le tausinga whaamsino ia o sui fo ina e fai masui o le atunu e sisi ina le tanga vai o le atunu pa o le teimi whaapa ia ma o ina a mata aloa ia il wha moe e tu sai matu ma ngā tangata whenua i le nei fo i vaenga o le atunu a mai a ia na se e lo il whaafilo inga ia o ina i tuti sila fia e se a malo usu e se fo ia tatou malo ia o le a onga la leo Papatoe o la tou leo tali fai masui e fonga o Samoa ia ai toi tali fo ia lisi fai la unga Samoa le la ia se manatu e le leile la foatu le a onga Sir Edmund Hillary Collegiate ono le itu lea pe ono tu sila fia o le a onga na Samoa i a mata mea i fo ile nei fa moe ia o le tō whaia fitaua i Europa la fo ou lusa la fo ou o le fai a onga le ngana Samoa i Sir Edmund Hillary ia o ia malana a onga o lea la fea ngai ma lea fa moe ia ona malo le aso mua o le aso lulu ia o lea la ia le vanoa e tatala lo ia se tatou sauninga lotu e faila vai o le tatou malai o le sunga le fea ngai ngale nei tausanga o pasta so ialo tangaloa lea sa tofia le a onga pa mawalunga Papatoe ma le tausanga o tuana iatu le lato e faa au le nei tausanga a maea ona whaiei lo le awa whilo inga e whaatino lava e alo ma whanau e o lo tau aweina ma tau puna ngana Samoa tau ona lato whaatino ina lea vaenga tau o lea nganu ia e malo usu ia lea aunga lea Papatoe ia awe o lea a whea ngai ma ngā luenga pe o le folofolo ino awa o le kolisia Aoauli o e o le a saunile launga tali o le kolisia Mangele Sir Edmund Hillary Mangele Aoauli o na ia onga nasa mua i malai le ina amataino le nei tauvanga ia taluai i fo isi a onga ia i peta ia pe o fisota inga vala lata mana i whaia onga ia
ia wala ai fo ia na fa faingo fi ia matau mafaita pena mamao ina ia mau popo lelei e fo il fa mo mai ale anga tonu ia ona le wasa ni el committee fa ta se fo i male po lenga ASB Polyfest le University of Kilani le o lang su al fa mo mal malai fa pe fo il foto malam wasa unia na ipo mafa ilonga fo e whaailo ai fo i le nei tausanga ta ua i le talafa solo pito le ASB Polyfest ia sa nau lava i whai uma tūlanga ia i peitai na o le nei tausanga o le tūlanga mua ma le tūlanga lua le ua ta pe nei ipu fou ia e whaapa ia whaalelei fo ia i le whaifi au e tūsai ma tātou tūmanga ia moli mauina fo i le whanau ia wa o lātou le a whai mo lātou ne mi sina ia awale anga iluma ia a iei fo i masiava noa e whiula i masikeke, whaailo ai fo i le tā ua le 50 i le tātou malai, i ona umai lo le vaenga mua. A o loe le Aoauli a mata loe tau vanga tau talanga le 10 tasi, so o mal tau sanga iwa, ai umai le wha tau walunga le tau sanga 10 i le aso lulu. Ia alana a mata le tau sanga 10 tasi, e peo le tau sanga le wa matutu o masani, wa tolu tau sanga, le au ngā fo na tu atu nei tamaiti e fou atu ia wai pe e sipaka pe ava ai atu i le lautele o le mamalu o mātua ia i le lei nei vaenga mātutua ia wa māsani le vaai ia maa mata maa le tatu tauvanga ia e sa le a tose fulu ia pe se fulu montupu tausanga nei toititi a tole lua se fulu tausanga se fulu maltasi so se fulu tausanga iwa le au solo a inga pe na se to 5 to 5 tausanga o mavai fata waina fo ia e tausanga iwa ia ele nei tausanga to se fulu sui ia to se fulu ia male 5 ia sui mo tausanga se fulu ia lona winga o telefo il fata waina e ia tausanga o le astofi ia mata fo ia ele lotu so ai masina nga tonu e fa fitaiele nga le tua ona mata lo tau talanga le 10 ma le tolu ia wa yeina isui wa toi fa maamulu me tau sanga 10 ma le tolu ia la fa i was le la pe ona o 10 valu sui toi titi fo ia to tino le tamba le foi no mela so ma le tau sanga 10 ma le lua ia 10 ma le fitu sui le wa ia ona fa i wa lo le tau talanga le saunia ia ele to 10 fo mo tupu sui le wa ia mo le tau vanga le tau talanga mai alo le stofi ma le asolulu ma le stofi ia wa uma le vaenga mua le tātou tauvanga e ala tauvanga tautalanga a o loi le asforeile e a mata lo tauvanga whaafianga ia peo na sila fia e tai lua tausanga ma whaile rotation lea e mua o ngā tama teine ia soilo ma o ngā tu whaatasi tausanga faupe a ulia se ola mase malosi e o uma o ngā tu whaatasi le asforeile ai taualunga e a o ngā teine matama i le astonai tausanga le nei tatala e a o ngā tama so ya o ngā teine pe o le Aoauli ia o le afiafi a mata i tau vanga whaafianga o ngā tu whaatasi. Eo fu ele asto nai i ona wha umai lo tau vanga o ngā tu whaatasi. Ia mal wha moe e tau walunga ina e tama e teine tuwai ele a o ngā teine kalama au kilani. Ia leo leo whaifu se la tau sao. Ia wafu ele tato tau vanga se umanu mal whaafonga mai o le atunu. Ia ai o tā pena mai fo i tu whaatasingo o tongi. Ia wale tato lau ngātou. Mai lo talaia le moa se wale o le lea i lau sau noa. O le waro fia i Julian tu lau. Io e lau tawhiti le ni vaengo le Aouli o te lofo i le whawai lolo le fionga ia se Juli. E le ile vātu atono le utaunu mai lau sa nei le Aouli. O lau tala le na whai. E misi doa ka koulea nganga o le aso nei 5 tausanga. Nga whai fua leo whamsino. O le mea na lenta te whae te ye. Mau ka po pole aku ye. Ia, pole afu i le tāpenanga al tātou komiti. Se ia le mea fwoi le ka o le pola e moko mai kua. E fwoi le ai al makangi, fwoi le nga sau mai se sifo o kama e o mai i se sae wa whaafinge. O le a se fautuanga mai lau sunga i le whaatonsili, le CEO. Ia whapea fwoi lau talenga le moa. I mātua ma le au tāpuai. O lea a tāpua ia le alo whaiva. O nai alo ma nai whana. Ia uia malo uia tamai i loa e. Langa wa ungo wolangi kongo Chicago i Amerika. O le tātou wha moe lea. O lea na fotu wae. I le mai ai o le Dawn Raids. Fo i le vaitauna o le awhi se lau fitu se fuku whaasau mea o le te mo se.
A whaila na fotua e ona o le tūlanga lea na pangati aina i o tātou tua a, tātou mātua. Ia ula ia mala tau mai tau tufo i lele i lemo. O longa winga le fia celebrate ia mo meo whaafi fianga, tūmanga, a le Pasifika, ai whaatino mai, e nai alo mawhana. A le mere kupupe kausanga, soli, ngā laua kong whamai, au o whamasingora, ngā longa keira, sa kauanga sili le mako pese, o le mako siva le walewe whamai e siki, si e mia se lo fina ngalo, mai moa ma whaafonga mai Samoa se yuli malemo. Yeah, I guess, Manu, when it comes to the judges, everyone's a judge. We've got 6 judges that are sitting on the judges' podium, but everyone also, our people that are sitting in the community that are watching from online, everyone has something that they want to say, that they contribute to it. But we know it's a fair process, a very fair process that our stages run through with their judges' criteria, the marking, it goes to the scrutineers. It never touches anyone's hands but the scrutineers that are sitting in the portacom at the back. So, I mean, I really want our community to understand is that we're more than a 4-day event. We're a 365 commitment to our young people. And they're first. That's what we put first at the forefront. And le kapua e kako community to our children. But just remember, it's all about the children first. So we try our very hardest to support everyone. Number one rule in event management is you can't please everyone. And if there are people out there that don't see the reason or justice in the system, there is a process. And I will pass it back to Leomore to speak in Samoan about how we do things here at Siomanu, but we are really appreciative that people have a voice out there. We want them to be able to say how they feel. It is the legacy year, and the theme for this year is legacy, a treasure handed down. And we want our children to be able to say, hey, we came from the Dawn Raids. We came from that time when our families were migrating from Samoa to come to New Zealand. And then they came together in the churches, but our kids were going to school and facing the racism. They were facing difficulties and challenges in school. That's why they started to come together in their little poly clubs. E mawelako supports, mawelako protection. And then if you fear for EA, they learned their language through those little poly clubs in school. And now from that to now, 77 schools and 291 groups, it definitely is something to celebrate. Malo sound no? Ja, lo telinga le mo. Ja, whaftai, e leo se mea fōu, po se mta upu fōu. Māri. Peo ne e whtalai e tupu ai tausanga taitasi, tausanga uma. Ia e nao le valu si a, le whau pa ia mawulunga le atunu. Ia le atua fo ia o mātou tangata i se tau mwhainga. Māri. O le komiti lava ia, tau a ona whaata oto se ala fua, ia a wafo ia tātou tau vanga. I leo se ala fua fo e whaapito manu ia tasi. O le ala fua ia e soala upule whaatasi masunga i li mata mai taifa ia aonga. Mai se fo i le komiti lo fau tuaina le mātou vase ilua. Ia i le ngata fo i lea ia o le loa le atunu. Sa whai le mātou ngā luenga whaatasi ma whaamasino. Ina ia au ili ina vaenga taitasi o tūla fono. Ina ia yeise ngā tasi ma se ngā tusa. A wale lātou whaamasino ina ma le tongi ina o whaafiefianga ma tautalanga. O le anganga lava ia ina ia tau mawhai e whai titi le vevesi ma fo ia nisi o whaafita auli. E mai a fo ia tausanga taitasi e whaile debrief a malai. Ia e mai ia i fo ini whai tionga ma ni ngau le malia i sunga i li imata mai tai whai aonga. E le lei fo ia ona manino le vala lea. O lau tau mawhai lava le komiti le pūlenga le ASB Polyfest. O le nei wha moe e whito i tonu lava i aonga e mātou te leo wha lea ngā ina le slango lango sua o mātua ma ainga. Ai tu watu lava ia le matawha i oi ma le wha mamawhatu o nei vaenga i susunga i li i whai aonga. E tau wala mai a inani o lātou le malie e a watu ai fo e ina i esu mātou fo i vai. O le anganga lava ia tau ave lave lau mua ma unga taitasi. O le lango sua mātua, ia mātou te le tūma maupe mātou te ena, mātou te lia ma le whaafitai. A wao aifo ia nāmo mātou tangata. I le tau mawhai e whale lei ātile le tau vanga. A o le anganga lava ia, o le sila lava le tāleni,
le mea alofa ma mea sina le atua le wa a mata na tu fa solo yalo ma fa na o le mata ngo fie le va ai ile si itio le tu langa o fa fie fianga le si itio le tu langa o le ngangana ia le ata ma fai lava ia ai ingo tu la fonu ai mai se foi vai ili vai ngata itasi a wale maka ino tautalanga ma fa fie fianga ia tau ma fai lava ina ia tau fi ma mau pe ata tu manganu na wo to sila fia e tele lava ia fa la potonga me se foi ka le sia le tele na fa taua le anga nu wa yele nei vai taimi a le tau ma fai lava le tato tau vanga mal mala fa fie fianga Samoa pe na ia ina tina ia manisi foi o tamawa tu na yatu e tau fi umaya inai vaenga fu ia na ia el tatu wanga nu ia wo ye fu isi vaenga wo tatu leva ia e pe o le ala fu ile na le tau ma fai tau fi mamau ia tu langa ia pe na ia ina to ina yo ma vai sa tele ona fai ma fautua malosi ele afionga ia tu fai onu a tanu vasa tavali ele afionga ia fu moono alolua ia o nisi fu ia o tapa au lelo fa au nga luenga mulianga tele ia manisi foi o tamama tinasa au wai e to tele mali liwa wa ngalo ia tia o la to suafa ia ai pe o la to no ta ingalea o le tato tau vanga e tau mafai fa ta waina pe me sina o tu manga i fanua a watu fafolo markolisi manisi fa la potonga manisi fa moenga pe na o ye temine ia ona mfailona la to fa tino me fa neu na po a o faitionga mai matua ina ona mato tatalo atu ile a toa fo ia mari o mato tangata le faingo le ngaluenga au tato ngaluenga ia mal tato va e fautele fa fatasi fa moe atu fo ia lo uto fina ngalo a fa matua e matua tua inani o mato tangata a fa pe fo ia e fo inisi vaenga ile o ngaule malia ile atu no ia e lava au wala mfeona fa leo mai pe ona o mauna fa so atu iai e au fa masino e pe lewa mai ona tau mafai se ngaluenga ia e uma fo ia le nei tau vanga e to iai fo ia isi vaenga to tula i mai o le na tula lava na so se tau vanga ia e ole anganga lava ia e le mafai ona mato faitio ina fautuanga ia tu ina mai a ole anganga lava ia ole tau mafai lava ni ngalu lo fa atasi ave sa o pe ona e feta lai temi o sola tato ave sa o alfa mua o alo mafa na mai se foi le anga nu le fa sino manga e mal tato ai tau malele nu ese se itu lo ngutu male afi o mai lo funga mai lo te lai le mo le ni vai ngo le wo tonu no fo taile ele pa ia ma le malu o matua ia po no fo fale fo ia santu ia ma ia lo fi ngalo fali ele se me fo ala ngol me ada ka ko si va ve ki no fai ki o ai fa ka pa ki pio o ia so lai o Hawaii mo Chicago ma ngai LA ia ai fa tele antonu ala tangia mai ia se tu ala lo tu ina tu tau ala tu ile tu ala radio Samoa ia i le pa ia ma le mabalu ma tu si o ka se ki nga le se me fai ki o ai ka wanga fai se fai ki ngi ki o se fai ki o ia ele tio i fo se si le tu langa le mo o le to ino to ina nga pa se ko inga ia o le patan o longo winga ia a we le va o ku i fo lo ye se la o ia pa ke kere ko fo ia o le fa mo pe o le sound ia tu ia o le wa mai tau atu ma na ia le tu langa e uia o tangonta le ia vaita ia fa ta yo le mo sina pa u foi le mo tanto pepa mata se Julian verne sa no ia tanto pepa ulufali. So if fiku kalali musfulu, if you go online to iTicket, it's fulukala at the gate, so it's best that you just go online. It'll be free, easier that way and cheaper. And more for the expressway, so you don't have to stand in the long line to go in the expressway. Malesimia, you can watch online live stream, so it's pay-per-view. It's fulukala leaso or $35 for 4 days. Lono wingala e lista lai lunga o le penga ta fai lang. Ia le lava watule. E lo ye lava nai sota inga i lunga tatu penga e mfai ona tatala ia mfa tu mo fu ina i vaenga nai. Wa fu ile sila mai mauta malao. Le ia. Mo le antulanga fa ti tele mo le pulanga ma le o fenga luenga le radio Samoa le vu tu antu le tau au ia po le a se me nga fatia tu le nei tu vai ia mal ye li se yuli ma le mo
ia ua kaumaka soifuaga le gai vai kau ia o le afu se tau mawhaia tua le tātou wala leo so tau au ia maliria ua paulavo se mea ua maua i le dei ia vai tau ia e la fo tuina o mai se lu fina ngalo tau lunga i le tātou filo inga i le so ua tala feunga le lei lava ia male mai moa male mafuta mai fo ia mātua ia male i whana wale utu wa o ngai le ni vahengo leso. So just a reminder to our families just to visit the website, so www.asbpolyfest.co.nz. E ngā mau umaele information for our merch, e mauele tickets, e mauele schedules, le plokalame mo le Samoan stage, maisi stages for le konga, kokala, niue, Māori and diversity. I guess for me, my message to our young people and to the families, ia malo lava le kaumawhai, malo lava ko iwi e mea o mafuele nei wha moe moe. We're really looking forward to celebrating the 50th with everyone. This is everyone's festival, not just ours, it's everyone's festival, and we're looking forward to seeing everyone come through. Ia, nā o sauno atu le fionga whaatonu, sunga i se iuli. Ia, au le anganga whaafitai e whaia o masui, lana fionga e meise fo i komiti. Ia, e vatu le whaafitai tele lava e Samoa, ila au tau tāpo inga e tausanga i tele. Mai se foi ale lango sua o mātua ma a inga. E le i titi le mātou mātau atu, lo o tau titi whaitama i tausanga taitasi. La ina, timu ia, tau te le solo muli pe whaavaivai. Tau alofa whaamatua e ala e tape nanga o alo mawhanau, whaafitai tele. Tai fo ia wai wa e moni lava le sao noanga le whaatonu, ia le talainga ia seo manu. Ia i lava teimi fo ia wa mai atu le wha moe moe, ia ona tau le pua ma lafo mai. Ia e le mātou talitonunga, o le au ngā fo ia o le nā pua lo lafo mai. I le ngato na mātou sei ai whai fo ia ma whi au tā ua wata penanga mo le isi tausanga. Ai nao na mātou valvalu si au le whau. I le atua i mātou waa, i le atua fo ia o mātou tangata. Ai o le tatalo, ia o le ase mea i le tau mawhainga, mai se fo ia fionga i wha amasino. Le ngata fo i lea le nei komiti, o le anganga lava ia whaise ia wala, whai foi se tāpenanga, ia ina ia mata ngofie tāpenanga o alo mawhanau, o le ute lea, ma le ai o whai ngā mea o alo mawhanau, a o lato tau mawhai e siva, e whaatau pati, e sā, e tau tatala mangangana, ia i mea sina na fua i mai i lea tua, whai ngā tāte le nei aso, e wā fo i le ngangana, ma le tau whaolo laina o anga nuu, ma le whaata waino se whaasino mango le tama sa moe i nei au te aroa. Ai mato wawa ai atu, ia e tau pati mai lava alo ma whanau, ia o le anganga fo ia lea, e tau ma whai au mato tangata, e whaise mea sili mo to walo ma whanau. Lau tala e whaiso o i whaamasino o i whai a onga pe a whisili mai, whape i na i loa le whai au lea whaamasino ma lea whaamasino. Na whai atu lo iei whai a onga, upa toi ina, a tala le ngafa o lau tamā, o lau tina, o lona atali, o lona alo lava lea, lona winga, e tele lava fite na inga me whai ona tātou whaia. Ao le anganga lava ia le iei whaamasino, lātou te sila, ma mai mua ma mata, te tusai fo ma le criteria, ma le pepalo o lātou tongi ina. Le afo i se meo e se lātou mālosi, ia mali lia le atu nuu, tātou lolo ia i se meo watasi ai foi. I le foi se whamasino lātou te sila fia tongi, wha lātou i loa alfa i unga, wha atasi ma le komiti, ai mais foi le au fia pēo le teimi tō lau i nātu ai. Ai manu ia tele lau mai moa, manu ia foi lau tāpua inga, wai lava le a onga le a e tāpua i atu iai, ia, wha pē nao na iai le anga le leu le atua, manu ia foi tāpenanga sunga i li matamai tai whai a onga, le ngata foi lea, ia, o le toe a o whaalelei o le milia na ia o siva, o le toi whai whaalelei fo ia o pese, ma toi sui nai whati ma nai whātunga, ia manuia fo i lalo whaiva o alo ma whanau ma lau mua taitasi, le ngata le tātou malai, ai maise lava malai fia o le tātou ASB Polyfest, so mātou tala nā ma le whala o le tele, manuia fo i alnea fiafi, maise fo i lau tō whae, tūsai fo i malangaluenga whita. Ole antātou mai e tasi pe ona e whtalai le moa e le rivaenga o le fiafi. Ia mo le antulanga whautai le ngā ruenga whitai tunga e pe o le sao noa le fionga ia se iuli. E le na o nia so se whale sa ta pena mai e wha moe moe le de. Antonuna mai aloa le wha moe moe le tausanga na se vai antunei. Ia amatalona ma whauwhang o le limas fu tausanga e le se mea whaingo fie. Ia o nei ele muanga na le tātou o tunu e wha lele e fu i e mai tau. Ia
a tonu o naua lua la e le la e foi le na la e le ali fa ola e le teimi lea na ti e mai e foi le asini wana e le ngatana fa mai o sana aleluia ai o le siva yeso fa mai fa sa tauro ya te ya tonu le moa o lo te vai atu ile ka ilo fo yang yolia ngi foli la ta pena fo ile dei tau sanga ya pau ina ia man tu fa be bilio ya man tu se manuia ya ai alo ia o tu faiva man ya uli masao le fa moi tanto tu wantu ia le tapa ausili lunga ya o ia na te uli masao ya o tanto faiva lo filimo le afianga ya tanto filo o ya alo fa le tu ya ma fo ai pele ma lo sio le tino sili la le nganga ya wale ta preino le fa moi se fa moi ya sa fa wow so fa po ele si na ma fa wina e o mai se limas fu tau sang ia le fa singa nei o le Polyfest ya le wa vene ma ASB Polyfest lua fe lo se folo ma le lima ya fa la fo ya le pa tuli want to ya inga lo family mai ya ai manu ia tele la singa o to en pa wa le o inu au fa la au le mo ya e fai ama ma misi le stemi le ama ma hostele o lo ke fai wa ngai soi se yulia o si figa o ingu fuala au fu ngai lo ma ko ngai ko ngai soi mai ya o eso le ya tato tala no anga e te fa pia mai ya le o tafu le te mita ma fai fala au ri se man ya le ngai o mato o le sina u fa manatu te fa manatu ye zo uma yo nei u ta mam tina ma to le o ero ke lo fa ko o ru ka ma ko mo kinga ma ko tanto uma o le langa le dei e fisi pu a fa ya le mo o le foto anga le fo mai le mo a fo le tolu inu o fitau tonu ala tanto ten a fo le tolu ya le la o ko a mai se fangu va ye tu want yo a wa fo ala o le sunga ya se yuli ya mai no finanga lo tolu nga tanto filo inga ya o le lopo la le stala le afaiatu Samoa ya ai o le nganga la vai o le faaftaitele mo le nea vanoa le au maua vanoa fo ia fa auro ya o le nganga la vai e tau puleola wai tatu te le tala noa i le maaliela i risi le mise kone o iluma maaliela ai te talo pe le lofa maleanga leo le atua ia talo soifuolo o tou mamalu ia awa fo i le nei fa moemoenga le nei vai aso ta penanga fo ia wale e seta pe ona sauno iai ia le sunga le fa tonu ia to fa ia se umano pe na fo ia na au manufu fuanga ino na fa tasi mai tai o le fa moe fo ia o tato Polyfest ia pe ona silafia ia wa mato na si ilunga pe taiane ia ele si fua se vai ane lo to pa ia malo to mamal maaliela ia e mo mia pe ale so soani ma tu tau au mai ia wa fo ia fa moemoenga ia la fa ngata i se mato fa mtalanga o pa o papa ia to fa mali ia fa mangalo ia au na tu sai fo e malele ato ia anga lele tu fo fanga o malele yaso malele fiafi ia mai se foi fa tasi mai wa fo fanga le ASB Polyfest e mal fa mana tuina o le olona lima se fulu mal falo lava soifua mai manuia ia soifua o le dawa e mai moma e fa fogamua Samoa o le talinga ia le moa fesuluai o ia o le whaantonu sili lea o le tātou stage lea mō Samoa. E ke sasilo ia le moa koe kakala mai me whaipelea le moa laua teu whaatasi mana fuala au. O le sunga ia se uli po le fionga ia se uli Terry Leo Mau o le whaantonu sili lea o le ASB Polyfest e pe o le iei fo le nei tau sanga o whaapopo i lana tau tua malana au nanga. O le upenga te whailangi a le Polyfest o le ASB Polyfest.co.nz maua umailunga ina ia whaamatalanga e winga i le whaamoe ia o toi o ni na yaso i le toi umi fo i whaitau i tū la ia manu ia tele langa i antu i ahinga o lo whaamuli mai le rei vaenga o lea Aoauli. O lewa awhatonu le i tū la e tolu ia fai le mulo sa mo i lunga le tele e mise ia fuspa o le whana wa onga e inu whaatasi au whala au ma wha mau fusipa o neita mai ti wha amala mora. Mama, lu telele nei fa
na le punia lava ama le Polyfest te pe ona sound ia tia le lima sfuto sanga ama toriele le asolulu o le vai nei. E fila nganga lo fa tasi mele sunga ya Victor le tutumula udanga le Tire World and Auto Limited iona la lai lue o tare le fo vai ngola Aoauli wa se tato le poti Victor ma lo le ga lue o mai le dai tu. Ya, fataro fa le so fa so mo ma ro la sa ma ro to tu. Ya fataro foi lau to foi na maru sa mo to mo to malawa le kula de uli. Alora no sa ma ro to ba ka. Ya, o se kala furma ko foi ku ni o tavari te ma. Ia. Angara wa ma me ave la pa o lo ka ya ma ko. Ia. Lo ko e sa kinga sa vidi ya que ngape ke o kimu mas ke me ruma ya. Simba ngai ya ngi va ya du fadi Na tonu o le singa o siripo ponga we kongolo sa da ka wa we ku ma ko be. Kayo re sa ka se ngai ka ji ko wa. Wa ko de kayo mga o sambang. Ma o ngi sta ma lo wa re ngi camera nga Ja, maar no sai maar no va maar no si de dia so ngo fu Victor maar no so ngo fu. Ja. Fai ngo fi lo no va ya so a to Ya sa ole fi ole so fu ole so fa ku ku ka nga so fa nge fi fo lo ma ko fang ko ingo. Iya. Ke le ngo Nga tra maka fang ba di limbo. Limbo ngo fik. Ka ko de vad wa pa ki. Ya nga ko pa ko da. Ya do ga pa ko de pero vai ya ke ro. Ja, kan mangat pakike vai ya por fanga awe ku me ru fa mo wa makalok. Ja, le maar no sai maar no fa maar no si Victor joya so nai mo mola so muli o masina o mati o ani fa mama venga mo tota pedina mole amatri o masina fo amperi. Ja, fa sai mo so so manu amata si de ta so aponto sini. Ja, man so nei so pero no sene pa petro sa ya maso. Riva sasi do sala di matolu. Ako tisole sala va titu sene matoro apple cassette ya point. Canto na tato faro lo mo ro tiscanda va pelo boso a card ya point. Ya facilito na tato pambu. Pai songa songa ina ro sta pe utro ta vali songa sta pe ta pe ngai so pe utro sa ya mato fon festival LPT Ivo que kalama sa interview lo sustitu sala sa songa sopra fon festival na fasu sala que songa o ni ngalo ro swafa no se foi tan número tu foi tona ta se ya se va a foi ya se gasta será sala que man malo ida so ta si so que man malo de songa ya pendi ore como ina moneda so de sa so da se la sala ole sa so foi finia pa si e que suma aí ta si de matolu está mativo ao ngalo lo fu service ya polo transportation service ava peca un longo ka to sa moia ta no foi tona ta to fisha le la vole longo ia e fai fina si de fia foi inicio foi la to pen tengo venga tona ta to fisha e fina ka to ta vale lo inicio por inicio mo lunga por el list por ta to loving os no con hasta fureta to pupa se fai to mi vayaso dua susta la primera mata e dua lima sala que tenía de primera mata e deve assimo ta to lo che per diffida usa e sia lo fo e fa people no con hasta folia o pupas e mai ia matou. Ia fa pifa matou de frente, fa que não tem reflex, fa LED light, ele tá to fa disini, fa matou scanner le mai lo ta vale no ia pe porta to wolf e lua susta la de to gia. O ni ngalo so ta vale fa tawina fa matou ta vale. Ia te la mare no ga ta vale ita to toa, fa lo que filinga fa pe o silo ta ni no ase mai asi mai ila matou fa ta vale ta tanga foi ni se masta pe na fa tawina terminate SUV cars, sa floresta avel mala nga to tele ita to veni, fitu no fo, ma de sumu no fo, ya nga sa floresta to ka vale hyper cars o tiki apu, to mota to fo venka, hai lax, mani fan, two-wheel drive, na lifi, fo na pi, ta to snoko, ya male ta to pampa, ta to pupa, si ta to ta vale nei, teu sta vale lava sta to me mato, na teu mato ya fiti me to fo lava pa fo, ya tasi sa sanga de wolf, ya tasi sa sanga le riso, tolu sa sanga de tenko rointi, na ira mato pa ta vale, ya fa pe sa ta vale suai ma te 8 ton, sai fa mato fa anda sulanga, ole sei meni ole vayaso, mo sa vale, ya amasa mali rima su sala ngai dunga. Ora va me se sumai ma oila senia ta vale surma sunya lau thanksgiving. Apalai sau sama ia maso ni sa sofa ta vale ai ase sala ia lau test. Ya ole me telefoni o ivaru ki fa so lualu o ivaru ki fa so lualu o na sa so falisini o sa so farpau
le tato tātusi o le tasi fitu turu pesa o tara. Lo mau foi tato pa o funga ta fore tato se ki me fio se te size lava se langu lo mo ia matu se tuna pe ima tono pa tuai fa tau so se ki me fio forma ia matu. So mo tato pa o tau tasi ala nakaya sa so tasi nga problema fa penga iso fo willi po sa pi apo ke na fa mo lunga pa se nga mati o todo nga problema nga ilunga se nga sumai ta tanga fo ni so matu penolo mo ia matu ile tato farpau kako se ki me ku think vai aso amasta mante me le was sala do lima sala de ase foi tato meni ile valvu masina male te meni le was au sang pour la voie te to sang song ye ya sa se ki me ku ma ma so le tren tato vi mo le was por inisi skruno na la tere do toi ko lang siliva malang guri re yai po COVID nga le falu tato special termine ile te tele o lo paula wala na le bimolo ko mo lo sa ya maso apa pe umo ka ko as ka ko fala do nga pe umo ka COVID nga ko le ka ko ka masangi ya vale neve aso le nation skala ko fico sulu spo lo afe martitu sa sanga iva su sala pe mina masa le tato le ka to week nation skala free family va fe martitu so sanga ive su kala pe mina mata verso uma na fa se que mercio fo ya fo mana ya apa pe ngai so vaspuka ya ko vale fo mal fana ya vale le dava na mo la so ya ole pe mina mata verso iva su sala ole pe mina mo le sa va pe que o inicial va ya songi ya ko fo le va pe mina lunga se ele se la kala ai fo ta vale la lo mai va su sala pe mina ya pele masuta la pe meni vayaso tele tato le sipe ya le pai male score tenga fa ngaina se selo ta vale pe sui foi pa start ta vale ma yamato ile tato fa pa sui pa start ta vale furira wala me ya fa sino yamato ngata fola ya po offer tato workshop no ole me tato foni o ivar si tasi to o ivar si tasi to o me tato telefoni te vile ma ya mo se so sani se mon pa ta va mo no Rui tele ya ngā ruenga ma tūtuma whaiva o lo tutorial le fia feel to tumla ngala sunga ya Victor Malata World and Auto Limited yona la la lua e idai o Terra toi se fulu ma leono minute o the tale o le July 5 Mori mau iwa ainga, leo, matofo i tau mawha ese atunu o le Pasifika i le ASB Polyfest lua o Lima. Tātou wha manatu wha atasi le 5 se fulu tau sanga o le nei wha moe i le Manukau Sports Pole. Mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Ra e mau whai wha fia fianga, tau mawha, ma mea tau 5 ua saunia. Le ASB Polyfest i le Manukau Sports Pole, mai le aso lua e o atu le aso 5 o Aprila. Pe pauru whale pa u, o loa tau ngō fie, ma saulango lango le wha moe. Tangayane i le www.asppolyfest.co.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Wana o le fetu moana a onga amata po le moana Stars ECE le a onga Samoa i Manrewa. Toa tusi lua tasi tolu, Weymouth Road, i tuane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le wha maoni mo le whanau. A wale wha tāu waina o le ngana Samoa, anga nuu, wha asino manga, ai mai se leo na wha kerisiano o alo ma whanau o le atunu. He tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetu moana le tia le tai au. Whapea le tia le Aoauli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Whafsotai mai loa mo se awanoa o lo walo. I le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Just think a minute. It could change everything. Think a minute.
Have you ever eaten a fruit out of season? It just doesn't taste as good, does it? Then you realize the saying is true. To everything there is a season, and a time for every purpose. So in life, it's important to stay in season. That way you're doing the right thing at the right time. A wise man said, "Hell is seeing the truth too late, and not doing your duty in time." The famous writer Victor Hugo observed, "There is one thing stronger than all the armies in the world, and that is an idea whose time has come." So every season in life is important and necessary, even the season of preparing and getting ready. It's the time when you're laying the right foundation to build your future on. It could be getting your education and training, nurturing close, happy relationships, and developing your good character to build your life on. Remember, use today's opportunities to build your opportunities for tomorrow. The next season in life is the time of planting. This means daily hard work. After you've prepared and planned, you must work your plan, or it won't work for you. There's no substitute for hard, honest work in building the life you want. But you must be patient and willing to work sometimes for years before your plan can start working to bring the results you want. Finally, after your years of working hard, working smart, and working honestly, you'll start enjoying the results and rewards in the right time. This is like the season of harvesting that farmers get after they patiently plant and take care of their land and crops. But sadly, too many people quit before this time, and they never enjoy the fruits of success because they didn't understand the seasons of life and what season they were in. But then we all need help to know when and what we should do, as well as the willpower to follow through and actually do it. This is why we must first get right with our Maker. Naturally, He's the only one who can help you stay in season with life, the way He made it to work. So if Jesus Christ is the way, why waste any more of your time going some other way? Just ask Him to take charge of every day of your life. He'll help you always stay in season. Just think a minute. Sama faya o nga mua e a ina le whanau I le alamoni e tatau mo le olanga Tama te le whaafiti so se mana o nga o sio watali Tinga loba le tau ngata Malele la ba o le whaasa O tele mai whaasaua Ona o le moni o loa lofa Ina ia le o la whalolo Lau whanawia so o iluma E maua me uma e tele to e maua Ni matu ai lo o langa atua Whawhetai I le atua Foa mai o nei matua O matati ai le lau maua O langa lulu e male fau fau tua E whanau ia whaauta uta Tama mai ia lofa male whaatua tua Tina
Suko Malia Pahina, Wele Fan, the woman to wait to one to ele Polgamina, le think committed, ili for Ivanga. Or if you feel to a fit to Malaf Middleton and Tana late to La Efa. Molefa Bopongal Polgamile, think about it, ele Fiafi, and to help and Tan to Wolia, Lelo from Malanga Leo let. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, Kasilima iwa kolu amo. Ua toi fitu le minuto na tale o le July fa Samoa o tolu ngantui na male tutumo e le ya sunga fua. La sumuli o le masino manti lua fe lua lima ma lo fa taimo le mafuta mai. La sangana wale tutamali i le tato mafutanga ya matua tia tu malo titi faitama. Tete tole tuolo to soifua malo mantu wala i le aso anteo. Toi fitapa i e lunga. O pea magalunga lole. Tala mai Australia, te pena mai le o le usuia le tātou polokala. Ya ua mai a tātou talana mai Australia. Ai ola au tātou tala mai le ngana Peritania, tala fau, ya ma tala i tālonga. Ya o le so antoile ma le tātou polokalame o le ngā ngai fau whaiva. Sauri mai ele fionga ya le a tau savea. Ya se uli se taimi o le poana nei, tū mau pēr tātou tala mai le Pasifika, i le July lima mai a Miriama la toa pomare. Manuia la singa o toi, la rei fiafi tolu ngantu le tautua stasi o whātunga fau, e a mai la tomita i hati nei wa whai ngoina a lofa moni. Manuia le fiafi, pa soifo ia manatua a tātou fuala.